imini sabathama ibenhle wabayingcwele. Sandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha. Isihlabelelo senkumbuzo yezizukulwane senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Sihlambulukele indeni esithume phakathi ekhaya emphefumulo wenkosi. Abanye bethu babenenhlanhla bathunywa amakhosi asezulwini. Abanye bathunywa imindeni yabo. uNkulunkulu adlula lo thuma lwavela sekuseni ukwasiphakame. Sisho ukuthi indeni itheni ngalomusi athela amakhosi asezulwini. Kuzoba bathathu ngapha insizeni, babathathu abajamukeni nabadadewethu. Bentethelelo namakhosazana nomkhandlu wonke osezulwini wonke wakho ayigqokile inqobo nje mayithunyiwe etshola ngalo muzi khona udadewethu kabadidi lapho endaweni ngithi esakhuluma siyamcela wathole ayekhulumela izindawo zomgulisi. Amen. Intedale lisibona kuzobathathu ngapha abathathu ngapha abathatha ngapha kodwa mshumela nomkhokheli wakhuluma suma nje abaleze endabeni. Ngiyayithatha inkosi esihleni baManazarete. Lo uqela Manazarete ayingcwele umshumayeli unikwe ekubuseni ithempeli eHadini. Amen. Ngiyabonga uNkulunkulu wasekuhleni baManazarete ongithandile ngabona indaba yala ekhaya emphefumulo. Amen. Indaba ke yasekhaya emphefumulo iqale ngoFebruary, iqale ngoJanuary ikhulunywa kwashaya uFebruary sase ngathi ngiyakhoseka kwathiwa haya iziwa kanjalo buyele emndenini ukhulume nomndeni uze nomndeni kwaba indaba enjalo beManazarete ngizohlaba nje ngisheshise sase siyakhuluma nomndeni savumelana ngokuthi sizoza la. Ziningi ke eManazarete izinto ezenzekile kodwa ngicela ukukhuluma le eyodwa ukuthi sithe sesihlangene siwumndeni sithi siza la ekhaya. Dadewethu wathi ubonile izingane kuzoba ngoLwesine, ubonile izingane ezino 8 years mayingazilinganisa zidlala ibhola zithi hayi silinde ukuthi siye ekhaya lethu ekhaya lemphefumulo ayibonga Nkosi. Ngizibongela inhlanhla ngiyaqhaqhazela eManazarete. Ngizibongela inhlanhla yokuthi ngithema ngiyibeke indaba emndenini wami. Umndeni wasusukuma ukhona eManazarete noma mina ngifike late endaba ukuthi bekunomsebenzi bekusafana ngikwenza ethempelini. Kodwa ukhona indaba umndeni wami ukhona lapha la ekhaya emphefumulo ayibonga Nkosi. Ngicela ukuthinta le ndawo eyodwa. Imbuzi esiziphethe ziyishumi. Kodwa indaba engicela ukuyithinta phambi kwaNkulunkulu engizwe emuva ukuthi ukhokho wami uMantashe waxabana noyise wathi kuyise akamhlukanise lifa kukanile udade wabo. Base wambuza omunye ukuthi ngakuhlukanisa kanjani ifa ngisaphila na? Base bexabana. Wasegcina ukhokho wami ezithatha izinkomo owayethi izinqe zakhe. Bahlukana kanjalo noyise abazange baphinde babonane baze baye kwaba ukuthi bayadlula emhlabeni.
Manje-ke ngizocela ikhona impahla eqondene nokhokho wami kuleyo ndawo Manazarete ngangizibale ezinye engizwa ukuthi angiyikhuluma ukuthi ngiyamcelela ukhokho wami ukuthi baxolelane noyise ukuze siphile ngoba ngeke siphile phela masizalwa umuntu wayexabene noyise. Inkosi ibusise lizwi. Umshumayeli umfanazi ofike la ekhaya kalomphefumulo ngomhlaka 1 August. Uma ngifika la ekhaya nge-17 zika-October yabuya impendulo ukuthi umuzi ngiwakhile. Lesi sibongo engiyibiza ngaso akusona. Lokho kwenzeka uma eselimele unkosikazi, uma esiphusha imoto ahlathe ucingo. Uyabuza kugogo ozala umkhwekazi wami uMadube uthi lolu cingo belibeke ubani? Sithi Boba silwazi. Uthi-ke lesi sibongo oyibiza ngaso asemukelekile. Awuboni ngani abantu babamthetho bekunyanya kangaka abalelo othulini lomhlaba nabaphilakho angiyobe bemafuthi nokubona kodwa banobolela kodwa abakufuni. Yilesi sibongo thina Boba ndifanele ngenzelani? Uthi wena lesi sibongo oyibiza ngaso suka kuso ngoba asizokwenzela njani. Ngithi-ke mina Boba ngizokwenzelani? Uthi-ke lesi sibongo kufanele isibongo sabambuyazi. Ngithi mina Boba ngizohamba ngokwakho omunye umuzini na cha yona lo. Koshintsha kube umbuyazi wena kodwa kofuneka inkomo. Wena hamba uye kumshumayeli. Ngithi mina Boba umshumayeli muphi? Uthi umshumayeli lapha esiphuma khona ekhala umphefumulo. Uyokubuza uyena oyofika kuthele konke ukuthi kwenze njani, kufanele kwenze ini. Kuningi Manazarete pho sibaningi nathi. Kuningi ebuya ngazi noma uzobuya kathathu ekhuluma izinto zaleli ekhaya. Wathi-ke kulapho izinto zakho eziyoqonda khona zonke. Osibusenze. Ngeke inkosi kwesifamile. Umntwana ucela inkosini wamkhwanazi ekampunyoni eMtuba. Ucela inkosini wamkhwanazi ekampunyoni eMtuba iphethe inkosi umkhwanazi. Ufika umlana kufike inkosi uNyazi esibonakalisweni. Yafika ngikhomba ngomuntu wathi wena ngifuna ikhaya lomphefumulo. Ngase ngoba ngisebenzi ngavuka mina ngathanda zathi mina ngoba umhlela zonke izinto anginayo bala ngisebenzi. Mavina wabili yasiyabuya ngomsombuluko. Ngibona khona ngihamba nabo mangifika phambi kwayo siyasukuma ime yacula lithi dwadwa mntu ngizokuphephela icula ngiphambi kwayo mina ngaphakama wasafona unkosana sadibana ekhaya lomphefumulo unawudlule wathi uhlelwe ekhaya lomphefumulo yini ngathi ngithathaphi lokuthi ngolesizwe sibonana siweni uthi wena ekhaya lomphefumulo ngoba usebenzi wena cela ufake imali yo-250 ogibela ngayo ekhaya lomphefumulo. Inkosi kusenuzwile. Ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni lo umzwamandla wamahaye ey'ntabeni zasenkandla inkosi ayakhele wakhele inkosi impungose. Ngizokhuluma abantwana basezulwini ngesibonakaliso isibonakaliso salo muntu abathi uhoso nalo muntu abathi usosobalambatha. Kwathi ngisendaweni enhle ekhazimulayo ngaboniswa uhoso kwakuzakala ukuthi uyamazi lo muntu ngathi mina cha bathi lo uhoso lo emhlabeni wona kakhulu lo wayephalisa abantu ngoba esefikile nje la ezweni uzophala izolo zakhe ephinde futhi ethwele lezo zasosobalambatha ngoba babebuya amasebenza lezinto zabo babebuya amanazareta bethe amanazareta masebabule bethe bathola ufisho omkhulu amanazareta anamandla onke anamandla ayonke into. Ngase ngibuza ngithina awu Nkosi ngoba ngoba ngiyakho ukuphethe izwi lakhe sikhethe wena emhlabeni besifuna kuzokukhombisa ukuthi laba abantu lokho kubona kanjani.
lapho uHotso wayeboshiwa nje la ezandleni nalapha enyaweni ekhudula lokho iketanga wathi uHotso yena ngeke kwazi ukuphala izono zasosobala ngoba nawo usosobala khona wayekuzuza uzophala ezakhe izono kwathiwa usosobala usekubuza lapha lokho ezulwini usesemhlabeni uzophela iminyaka mhlawumbe u-30 noma u-40 wathi kulungile ngizomlinda naye ekuphalele izono zakho engathi ngabona sebeqhamuka babili beboshiwe ezandleni nasenyaweni bekhumbula lokhu isheni elikhulu behlanganisiwe kodwa usosobala mayidoqa ngoba wena umzimba mncane ungathi yamsika leli sheni kwathiwa lapha sebeyala esogwini kwathiwa umuntu ngoba sikade lapho mhlawumbe sizokubonisana umuntu ongabacelela intethelelo uNkulunkulu wena uNkulunkulu ongakuzwa lokhu ngobaceleleni intethelelo ngabuza ukuthi kanti umuntu mayonela akufanele ukuthi egwethe lokho umsebenzi wakhe emile bathi ufanele egwethe bathi angithi ulikhono ngathi mina bathi uyofunda umthandazo omkhulu ngathi mina ngathi mina yimuphi lo mthandazo omkhulu wathi ubaba lokhu baba uthi sezulwini ngathi mina ngiyawusho bathi awusho mawufika lapho ukuthi uzithathele izono zendlela ngathi bathethela abasonayo uyawasho amavesi ngathi mina wathi umuntu uyikholwa lokhu uyathethela ngoba nawe uyothanda ukuthethelela lokhu izono zakho ozenzile emhlabeni wathi lapho mawungabaceleli wena intethelelo uNkulunkulu bawugwetha lapha esobeni amakhulu lokhu enyaka ngababona-ke sebehamba sebesiwa lapha ngase ngaphaphama ngababona lokhu sebesiwa lapha masebesiwe lapho ngasho ukuthi ezulu laNkulunkulu ngathi ulokhu ngingena nzima bathi ulokhu uthethelela umuntu lokho owenzile ngathi ushembe kuphela owazi ukuthethelela noma sonye kanjani okwazi ukuthethelela abantu ngiyabindelela abantwana baselokhu ezulwini ngoba inkulu indaba ngabuza ezulwini ngathi naye uma umuntu ekonile mhlawumbe wafika kini wabulala umndeni akini wayiqeda lo muntu ufuna umenze njani lathi anolikhono uyathethelela menede eqedela uNkulunkulu ukwenza lokhu ufuna umthethelele ukuthi uzibathethelela abasonayo ngase ngiphaphama ngizokhuluma ngokwazana kwami ukwazi kwami noSosobala ngaye lapho kuSosobala ngangigula ngiphethwe yilumbo engangixushwe ekhaya ubaba wayengana amakhosikazi awu-5 kusho omnye umama angazi noma ngizothi waba nobonani khona into ayibona kimi wase wangicupha ngentambo intambo yenyama eyishaya amafindo ukuthi izinto zami ngise ngibe ngihlupheka izinto zami zingaphumeleli ngahamba-ke ngoba inyanga ngase ngile lokhu ngithi ngizama ukaliphalela ilumbo lingelaphe ngiyodokotela lingelapheki ngathathi ungathi naye ake ngiyinyangele enkulu Sosobala mhlawumbe uzofike ngisize uma ngifike emzini wakhe ufike ethi Sosobala hawu usufikile ngithi edungwabani ngithi nowamayekala eduzane njani ngithi ngiphethwe yilumbu ethi hawu Sosobala hayi izinto ey'nqalele thina sizokwelapha kodwa socela umuntu omkhulu njengami esefike la ukuba nesipho esimbhason ngithi isipho leso sipho wakhombisa itshe lapha igolide nathi igolide uzolithatha uyekhaya kini uma ufuna ukuvula ibhizinisi lapho ufuna uba nentolo noma ufuna namakesi uzolithatha leli itshe uhambe ulishintsha ebhenki leli itshe liwu-350,000 ngithi mina ayi baba ngicela ungilapho ngoba ngesaba ukuthatha lento ngoba uzonginika leli itshe ukuthi angilapho ngifike ngishintshe kanti awusangilonele lokho itshe lapho ngifike ngibuze esiteni ngalithathako selokhu ngichaza-ke kanti ungakheleki ukuthi ngeke baba ngithatha ethi-ke ufunani ilungu imali ngithi mina yebo baba ayi ilungu imali ngoba imali ngathi ayinamdala kukhona umfana wakho omthumayo omkhomba wathi angingenele endlini lapho ngike iyikhwama embili esikhulu lesincane wathi ngizongena lapha endlini yakhe ngizothatha imali engiyithanda ngiyifake esikhwameni uma ngenele ngithathe enye ngiyifake esikhwameni
ngaphela ngaye nalokho ngayifika lapha isongo 100 o100 abadala izogcina ko200 igwele indlu lemali le ngithi ngoba letha lapha esomalo ngisifuna manje ngiyithatha imali ngoba ngibona lutho phezulu manje ngiyabona lapha phezulu ngabona inyoka enkulu enikudinga manje lokho ngibuza ukubona ukuthi hawu le nyoka le engaka lokho ngabe igadele imali ethi ubona kayibona ngithi le nyoka idana idamasele noma mhlawumbe ida mapunda edaya akazihamba ngokuza kubaba mangibuza ukuba usosola ngithi lapha sengiyayithatha imali ngibona inyoka lapha enkulu elokho ehlaza le nyoka baba iphila ngani ngabe iphila ngamasele noma mapundana ethi akwazi ukuthi iphila ngani ngithi ethi manje ngikhombisa ibathoni lapha engezela khona ngabe ngoba indapho baba yena sezeni kanti usosoba sesizini sesibili ngaye bathroom mangiphe bathroom ngiyifisa le nyoka kodwa le nyoka isimfishanyana lapha ngibalo kweligazi mangibuza ukuthi hawu ngabe igazi eyane legazi ethi angazibuza kwaba senyosele baba ethi kwana ngithi ethi le nyoka ngithi ngifike lokho igazi baba kodwa elifresh eliselisha ngabe igazi lane lembuzi noma mhlawumbe lenkomo wathi cha usosobala wathe bebona le nyoka le igazi lomuntu ngathi hawu igazi lomuntu wathe ulokho uyayifuna ngoba ngathi ayi angifuni mina ngiyesaba ukuchithela wathi uyimali uyayithanda ngathi imali ngiyayithanda kodwa manje ayi yona inyoka hayi ngilokhu wathi usosobala ayi ngathi hayi kusho baba ngeke ngizakwazi ukuthatha le mali ngoba ngizophinda ngithatha le mali kanti sengithatha le nyoka le lezi nyoka zakho zombili engizoya nazo ekhaya mina ngivela phela ekhaya edomndeni zokula le nyoka wathi ayi ngizokwenza into elula nje wena ngoba usafuna ukuthatha zonke lezi zinto zami unayo i-account ngithi mina-account ngisemncane wathi hambe ukubazali bakho batshe bevule i-account uzofaka imali account ngithi nayo baba buthi inkulumo yakho saza ngiqoqa baba yebo ngathi naye baba sengilolu sengihamba ukubona kwami usosobala ngaye akhande ngathi sengiyesaphi wasengayela wathi wena akekho umuntu oyowelapha ushemba kuphela uyokuthola ephela unkulunkulu noma ngathatha ibhanelo lakho ibhanelo lami siye kuphi ngeke ulapho umuntu ushemba kuphela lokho oyolapha ngizokhuluma futhi esedlule usho angathi noma ngakhuluma ngizokhuluma isibonakaliso futhi lapho ngisasethunga lokho sasana kuphuma umhlangano wentameni lokho intangazo lapho sengibona ushembe lapho sengibona usosobala esafa usosobala wafa ngo-2000 khona lapha esasifuna esihlala khona enkosini umphunga lokho sazana khona lapho esasifuna esihlala khona isifungo sambe ithi kose abantu abanikela abanyibelekile kukhona isihlahla sakodwa bayahamba usuhlala kuso mangihlala kuso lesihlahla ngibona kuze umuntu nje lokho njengalapha esondela eduze kwesihlahla mangithi ngiyambheka lo muntu hawu usosobala lo muntu akasekusashona ngathi ayi kusho kakhulu kusho ukoshiye emazulwini inkulu indaba okoshelele ngambona esephele eduze komesami engalosinganaye nosithathu kodwa ngathi sengiya kwesine Nkosi kubusise baba amen Nkosi kubusise Usibusiso Mncube eNyukhasela phansi kwenkosi uBhungane 17 August 2024 beyadingilande isisakithi waMncube mase suka lapha ke sesibheke ekhaya eNyukhasela kwenzeka isimanga bangcwele sahola inkanyitha esofika ekhaya sisuka naye esangweni uma ethi umshuba lumajiyela nomshuba simamane sambe nenkosi kwasuka inkanye eziphezulu iyahamba sasofika eNyukhasela amen kwenza imali zokhuluma indaba sekhaliphe futhi indaba enkulu uma sesenzile umcimbi sekafika ngoba sakhala i-hour elodwa ukuthi ke i-hour kuwusuku olude kwakumcimbi wani lona manje umcimbi nabantu abangasekho ekhaya isisaMncube hayi abantu abangasekho kuba nokukhona kuthiwa abantu abangasekho awulathi imndeni yakho uNkulunkulu ezivusile kuphela soyise ekhaya yebo imindeni yaseMancubeni silande lapha ekhaya emphefumulo
ngoba ngidondozela ngokhokho ungabaqashi uma sesifika ekhaya sesenzela umcimbi sanqoma imfuyo sasilala ihora lodwa sikhathele ukuthonga emva okulala sekufika amasha amaningi impunga zithike mzukulu lento engeyabonga kushene ukuthi ushembe usakhele indawo asigcina kuyona le ndaba iyabonga kushene awuvele nje uthathe kushembe bese sekuphelile hambe uyobonga kushene amandla angahlangani ngase ngihamba ngevele iphelile phakathi nensuku ngiye ekholwane Friday ngisuke ukhasela ngihayikha ngayakhona ngayobonga kushene abantu bangifika kushembe ushembe waphuma laphuma unyazi ngalinda athi mangilina ngisebenza ngaphansi lafika unyazi athi khuluma mzana uthini abangilethi isipho Nkosi amakhosi baba ngizobonga umsebenzi Nkosi ongipha amandla Nkosi ngumntwana shembe ngalahla iphama Nkosi angisaphila nomuntu shembe Nkosi ngawe Nkosi ngicela shembe ngiphe umsebenzi ngiphile athi bashika abantu bangalahla iphama Nkosi amakhosi ngalala sonke sizisakithi kwamncube ikhala imphefumulo bangcola inzima le ndaba noma ukwase unzima ngoba khala inhliziyo ukuthi uma sikhuluma nayo ngendaba uthola ukuthi ngathi sengihambisa imbuzi esibili ekhala imphefumulo bafika abaletha umhlaba bathi cha utshwala ekhaya safuni masaqala utholanga noshembe phipha utshwala ngahlala amen musu losoze umcimbi khona umuntu owenza umcimbi wasegawa utshwala wasebhenda izinto manje bangcwele shwala utshwala usungena ekhaya imphefumulo wanikela musu ukuthi awuthola ubaba omkhulu ngeke ngibiyeke mina ngeke kanti bani ushembe ngcwele Inkosi kusemizweni Khethi inkosi enkulu yaseKhema Nazareth. Amen. Cha, akukuningi sengithinta ukusaba nokudideka umshumayeli esesho ukuthi ungasho uzogula. Bengicashile impela lapha esihlahleni. Ubansisi. Igama ngukhulekani Hlabisa ngaphansi kwenkosi uMtuwaduba eMtuwaduba. Ngithe ngifika la ngathi ngizwa ngenye inhlaliso ukuthi cha kuye kusetshenzwe ekhaya lomphefumulo bese uthola isibusiso sabantu abangasekho. Usesabo sakho ukuthi ukhulula abantu bakini enkingeni zabo. Ngase ngilandela ngiya nami ngeza la ekhaya lomphefumulo ngiphethe ngangiphethe okumbadlela nami ukuthi mangifika nami ngifike nami ngibheme lapha ngaphandle bese ngingena okuyisinini ngoba ngeyisangoma. Amen. Uma ngifika lapha esangweni hayi iphoyisa liwe nami. Mangithi hawu kwenzakalani bathi hayi lokhu ke akusangeni la ngaphakathi. Hayi ngishone ngapha eceleni ngithi hayi ake ngishaye bese ngiyabuya ngeke. Hawu bese ethi hawu subhemile. Awusangeni-ke la ngaphakathi. Hawu. Ayingiwe ngedola kuba inhlanga zemoya nomoya ayiphoyisa liwe lisho ungiqede impela ngithi ayi ake ngisondele ngicele ngempela ngase ngibuza ukuthi sengingajika sengifikile na. Lathi iphoyisa ayi awusavumelekile lokho uzokwenza kusekho lokho uzokwenza la ngaphakathi. Udaba lami laqala lapho-ke ngase ngama ngase wayesengivumela ngangena ngase ngiwa phambi kwamshumayeli ngathi cha sengenze ongalungelekile bese ngivumelile sengithe ukuthinta lokho kwasemhlabeni wathi umshumayeli ubheke lapha endlini ubike ngabika kuthe mase kufika isikhathi sokuthi kunikele ngase ngisicebe isinefu ngase ngithi umnikazi waso isinefu uyosithola ngaphandle. Amen. Emva kwalokho ayingahlala inhliziyo yami yasho ikhulu ehlungu ayingihambe ngase nginikela ngitshele umshumayeli ukuthi ngize ngani udaba lami. Umshumayeli ethi ngeke kudingeke ilokuzana ufune ugeza abantu bakini ngimlandisa nangemvelaphi yami ukuthi cha akukho kahle. Ayingihambe uma sengibheke ekhaya bese ngiphele emva umsebenzi le bese ngifika ekhaya ngilale ngivuke ngenye indlela. Ubaba unyazi lezulu esenilapha ekhanda esethi vuka sihlambuluke. Ngivuke nami ngempela ngivuke lapho ngibaphatheka ngibuka ukuthi lo ungaphi manje ngivele ngiguqe ngithandaza. Mase ngithandaza ngibuye ngibuke
Akusalaleli kahle ngoba ayilelizwi lela lifika makahle njengoba ngisukuma nje sengizwa ukuthi kuzophinda futhi kuphinde futhi kuze kuye bese ngiyaphila ukubhekana nenye futhi inkinga. Ngase ngiziza-ke ukuthi ngigcine ngiyithole impahla yokuthi ngigeze labantu abakithi engagcina ngibathathisa imithi ngokuthwasa. Uma ngifika la ngisengizobuza ngifike kubaba umshwayeli ngimbuza ukuthi ngabe ngenze njani ngenzele umhlahlandlela ukuthi ngikwazi ukuthi ngingageji ngoba ngihlale ngigeja ngoba uma ngithi ngiyazenza izinto zakithi hayi ngigeje. Manje sengifuna ukwenza sure ukuthi ngibuzisise kahle ukuthi ngenze njani. Hayi kufanele ngitshele umshwayeli hayi kufanele ngimbuze uma ngilindele yodwa wayethi kufanele zibe u5. Angeke ngimtshele umshwayeli umshwayeli hayi ngeke ngitholakale lezo mbuzo. Ayinje lapha ngithatha ibhalo lokusigcwalisa ngale inhlabathi ngiyasho ukuthi inkosi uzongisiza uzongikhumbule mina nomndeni wami. Ngalamazwi ayesho umshwayeli wathi lokho ngiwasho lokho ngaphinda uzongisiza ungikhumbule mina nomndeni wami. Ngithe mase ngishintambama sengisukile lana bengibize ngolesibili odlule kuthiwa hayi ukuthi umshwayeli thatha nathi isimayo sokulokuzana sokuthi nihambe naso ngoba anifikanga naso nesini uNkulunkulu yanipha lesi ngithi ngiyabonga ngibe ngithatha isimayo ngibe ngihamba naso kuthe uma ngifike endlini wathiwa hayi zikhona imbuzi nazo ezishibhile ezu2 ngase ngiyithatha ngathi hawu umshwayeli beqinisile inkosi ngibusise nikusile. Igama lami nguSibangeleyo waKaMajola phansi kwenkosi yakwaMaci kodwa la eThekwini ngiphansi kwenkosi yamaQhaphi. Ngifike la ekhaya lemphefumulo ngigula ngishawe istroke. Sangishaya ebusweni kuphela. Mase ngishaya istroke ngifike la ekhaya lemphefumulo vele umlomo utshekile. Ngisuka esikoleni kuvalwe ikhola. Mangifika ngivashile la ekhaya. Ngifike ngize la ekhaya lemphefumulo ngifike nginikelele abantwana abaphuphumayo bese nginikelela nemndeni yonke. Kwathi ngilele ebusuku kwafika isibonakaliso senkosi uThingo lokubathi wathi baba ngikuzwile ukukhala kwakho ngiyakwazi futhi uyalibiza igama lami. Hayi kanami ngibhizi ngiyasebenza lo msebenzi engiwenza la uzima kakhulu kwemndeni yakho uyahlanganisa khona imhlanganisa uhlukene kakhulu ikhanda le umzimba le inyawo uyashotha uyamhlanganisa uthi yabona umsebenzi engiwenzayo ngathi kudinga ihlathi ibona balele bawuwathi nje uthi yabo abantu engisakubona akhombe okokuba njengoba sila base station athi ngisala umsebenzi engisazowenza. Hayi uthe eqeda kufika wathi hayi ukuya kwakhe ekhaya lemphefumulo ubungayiyeli wena umfowenu bekuthuma umfowenu lo waphuphumayo ngithi yebo baba ngiyamazi athe ubekuthuma ukuthi uzofika uphile lesibroka bebeshaya ngaso bezokubulala njengoba bebulala udadewenu omncane ngoba bekusanda kushona inkosazane yasekhaya last-year sincwabe ngoJuni akagulanga avele washona. Wasesho-ke wathi hayi umphefumulo wakho uthengwe abafowenu laba abaphuphumayo kanye nodadewenu uphiliswe wena abantwana abancane laba abaphuphumayo. Wathi hayi ushemba kuphilisa usazophila iminyaka eminingi. Kwase-ke ngakusasa kwafika ikati kade ngangikhupha ikati ngizosonteka umlomo lafika ikati lathi liyasha lona ngayibuza ukuthi lishiswa yini laselisho ukuthi ngiyasha mina ngithunyiwe kuwena kuthiwa ngizokutshela ukuthi ubani obefuna ukubulala ngestroke. Laselimusho ngegama-ke umuntu engingaziyo ngesimo sokuthi wala eNanda owasemndenini kodwa so ngeke ngikwazi ukuchaza ukuthi ukanjani kodwa wasemndenini
lamusha lase lasho ufungile ukuthi mina uyokabona ukuthi ngiyilungelwe yini ngeke ngilungelwe lutho. So kanjalo-ke lasho nokusho ikati lelo lishayo ukuthi hayi udadewenu yena lo befuna ukubulala umama uyazi ukuthi udadewenu uhambe kanjani. Mase ngithi hayi ngeshembe ngiyazizulu mina ngicela ungahambi ngesandla somuntu ngicela ukuhamba mase kuvume wena. Shembe ngiyazizulu mina ingilosi engihamba nawo wangipha yona iyangivikela esiswini nasemini ngakho ngicela ungahambi ngesandla somuntu ngicela ukuhamba mase kuvume wena. Usibusise. Ngiyayikhathi inkosi yasePhakameni. Nomthandazo wakamnqobe ngiphansi kwenkosi yaseMakadini. Izolo esibonayo esweni ngiphupha ikhehle edala enginomzimba nje selikhulile. Lingicela lithi ngiyacela ukuthi ungene ekhaya lomphefumulo ufike unginikelele ngoba selokhu ngahamba ngikaze ngikuthole ukuphumula. Selokhu ngahamba ngesesiswini sesilwane. Bengivuka ngixoxela uma ngisho ukuthi ngibona ikhehla likhuluma kanje ethi uqinisile mntanami umkhulu ukhokho wethu lo sithi mkhulu kuyena. Lo mkhulu samngcwaba kwasekuseni isidumbu sakho sesingekho ethuneni lakhe kunomgodi kuze kube namhlanje akaze athola. Ngiyacela uNkulunkulu kaShemba mkhumbule inkosi busisini kuzwini. Ngekhetha inkosi yasebuhleni Mama Nazareth. Igama lami Ndolozingisa wakadidi emzimkhulu inkosi endiyakhele inkosi umsengabathi. Ndiyaxolisa nje ukwesaba kudala ngithulile kodwa ngiyesaba ukhulu. Kodwa-ke namhlanje ndithi kulungile sengimenyezwa angisondele. Into engizise la andazi uba kuwuSeptemba noma nangisalana bendiza sendiphaphathetheka kunephupho engithumayo kuthiwa ndiye ekhaya lomphefumulo ukuthi andikwazi futhi andihluphi nokubuza ndibe ndihambe ndiye nje ebuhleni ndiyonikela khona. Into engithumayo kuthiwa ndiyonikelela utatomkhulu wami ozala utata isithwalo sakhe nokwesatshona yena sona siyahlupha siyayaluza futhi sesiyazihlalela ke ngoku. Into esizawuyenza sizaqeda ngabami abantwana. Inihlupheke lento imali ifikile ndihambe ndiye ebuhleni iphinde ifike kuthiwe ekhaya lomphefumulo ndihambe ndiye ebuhleni. Ithe seyifika okwesithathu yakhomba umntanami lo wokugcina okuyena-ke manje ongconywana komunye bese kuphelile ngayo. Ngathi hayi futhi kuyaphela ngami andikufune-ke ngikuthole la ekhaya lomphefumulo nangenhlanhla ndakuthola nangifika ngiqala nje ngizongena khona usuku bakhona angalala nokulala ngisahleli esofeni. Ngithi nje ngisahleli vele ubhuti wami ube ngathi ngisuka la ngiyahamba ngendlela ngibheke esiteshini angigibela khona aqhambe ikhwantamu nayiza ikhwantamu ifuna ukundimela ithi hayi suka wayezamela mina eyedwa eshiya abantu abaninzi kanje ifuna ukugibela ndihambe iphinde futhi ufuna ukuba osibili ndiphinde ndihambe ngingagibeli. Ithi nayime wesithathu yazi ngizame menza ngingena e-police station report awukwazi ukushiya abantu abaninzi kangaya kulexane nami ndodwa la ufuna ukundimelisa unsabi avele ehlisa iwindi akehlisa iwindi akuyobhuti wami osashona washona ngokudutshulwa. Ithi mina ibuvelaphi la wena ngoba phela ndiyakwazi sowashona athi unesisaba ukungena ekhwantamini ngoba inomntu oyedwa kodwa unesibindi sokusuka lapho usuka khona. Ngithi mina uyakwazi ngisuka khona athi angingeni nokubani kulapho ungena umuntu osezibhekile ndibone nje ungena ngegethi mntakasisi ndazi ukuthi ngibhuti mntakasisi unongena kwakho namhlanje nami ngizakhulula. Ngathi awu yini kanti kwenzakalani athi lento oyisola ukuthi ikhwantamu ndayitshontsha ndayela. Ndithi hayi ndake ndasola mntakabhuti ukuthi wena ikhwantamu wayitshontsha ndiyawazi amandla wakho nisasegoli nisebenza nawo ukuthi aphele laphi. Uba uthe ngikhwantamu ufike ngayo kayi-1 okwesibili sokufanele ngebhokisi ndasola kodwa lathi angakhulumi ngoba izaqhatha umngeni indaba yakho. Wathi hayi mntakasisi wami ndayitshontsha ikhwantamu yomuntu abanikazi bayo abandlulayo nanga amanxeba avela aphakamisa ishede ibhobo yazibona zibuza igazi athi ngicela uhambe uye ebuhleni khona apha ekhaya lomphefumulo ucela uShembe unyazi lwezulu unikelele ungicele into ethelele uyothopole nala manxeba nenkinga zakho nazo emsebenzini mntakasisi wami ngizakulwela futhi zizaphela umsebenzi wakho uzabuyela esimeni. Labe phaphame nje lapho nakhuzuma hayi angithi ngibona imbongozo zesibhamu into ngaze ngibone
ayisuke emehlweni ami ndabuya ngempela ndazonikela ndabuyela endlini nandifike endlini aphela ngasho 3 days hayi ndife ngebhuku emsebenzini kwakuzokwazi ukubona sangubulungu bonke abantu abebephambi kobuso bami kodwa-ke akujabulisanga ukuxoshwa kwabantu emsebenzini kodwa besekugcina sile umphefumulo wami sendiphila ngenyembezi kodwa besebendihlukumeze kakhulu sendinqama ukuyeka wami umsebenzi kodwa the kuzokuphela wabo kwazwela kumina emphefumulweni hhayi-ke ndingagqibesanga lapho namhlanje ngithenge isimayo ngalamasetshane batholile emsebenzini ndingakhi ndedwa ngizophatha la nandifika hayi ngingena naso kahle ngiyasibeka nandihlala lapha phasi endiva kakhulu ukuthonga ukuncikizela ngoku ukuthi hhayi angilazi ngithi hayi ndiqhelanga ngele ungabe ngifile ecaweni hayi andikwazi kwakwenze njani ngame umsinde bundeqa nje mhlawumbe 2 minutes bengathi ngiyangena phaya ngingena vele kuvuleka igate phusha itroli ebeyigcwele yonke ukutya isimayo endisiphethe nangiza ngale troli vele kuqhamuka abantu abaningi abangakanani beze kumina ngithi lawo naze kanjani bandiza la bathi hambe sikwazi ukuthi usiphathele isimayo namhlanje endinqaphekile nje begqoke unazaretha oweyi-1 uthi leza kumina ngingaphendula ukuthi hawu nabe nazi bathi ewe sikwazi kodwa khona abantu wakhe kunjatshuliwe shef nithi la kodwa incane endiyiphethe nasebaningi kangaka bathi zasenela thina avele anikeze uvasilina lokuthi begqoke inazaretha omhlophe athi wena usiphathele isimayo thina sikuphathela amafutha ukuthi ukukhatha umzimba wonke lesichitho sakho seminyaka esixakile sizaphela manje lebamba lovasela bengaphoze nawo kathi sakhuluma umuntu khona lapha esileni yabo ngiyayikhetha inkosi esekhakamile lokhulumayo ukhanyisile wakwaNtombela eBabanango ngaphansi kwenkosi yakwaNtombela lapha size nomndeni wakwaNtombela ukuqala kwethu sasiqoqwe ubaba ozalwa umkhulu omncane seza-ke lasalalela somndeni noma sasingaphelele sasesilalela sesibuyele emuva sesiqalela ukuletha iy'mbuzi saqala ukuletha zaze zantathu uthema sezintathu abanye ababe basaphumelela waqhubeka laba baphumelelayo sabuye-ke salinda sasiqale ngo-2021 kwashaya u-2022 kwathi ngo-2023 sasesibuyela ney'mbili uma sesibuyelile ney'mbili sasesilinda uma sesilokhu siza ngisebenza nginomntwana-ke owaphenduka ephile neminyaka ewu-4 manje una-27 wadlikiza waze wakhubazeka uma sesilapha-ke sesiqedele izimbuzi eziwu-5 sengilapha ekhala emphefumulo uma ngiseduze emfuleni ngibona amakhehla amaningi lamakhehla anqunu abesethi lalela lapha mzukulu wena ufuna sikugcwalisele leli forms lomsebenzi kodwa wena awufuni ukusilalela ukuthi thina sihluphekile uma ngibheka lapha esangweni lekhala emphefumulo kuqhamuka ubhuti ongelamayo uqhuba iy'nkomo ey'nhlanu uza nazo uzofika la ngasethangweni bese lithi khehla umzukulu lezi iy'nkomo eziwu-5 oyibona iqubo obhuti wakho yizona engifuna ningithengele zona nina nifuna umsebenzi kodwa thina sihluphekile thina sasilala namakhosikazi abantu nodadewethu manje ushemba ukuthi icala lethu uzolithetha ngalezi iy'nkomo ey'nhlanu ngiyaxolisa kakhulu ngoba yokuqala sayiletha ngasaba ukuphakama namhlanje siletha eyesibili nayo siyilethe kanzima uma siletha umntwana lokhubazekile uvela soyeka intamo ibheke emuva uma sikhuleka ngomthandazo wokulala kufika umama sengilele ebusuku ahambe aye kumama oganuka bophakathi afika athi kuye Makhumalo nihlaleleni ningalethi iy'nkomo ey'ntathu ekhala emphefumulo ngoba uSifiso useyizamile eyesibili sekusele ey'ntathu nihlaleleni ngoba ingane iyagula kumele ngenze njani ngale ngane egulayo ngoba phela le ngane ngizoze ngiyithathe
Ngiyacela uNkulunkulu kaSheba akhumbule imindeni yethu nobaba bethu sikwazi ngoba lengane iyaswayeka mangabe lezi inkomo zingezile kale emphefumulo. Wasinibusise mo. Ngibingelele kami ukuthi Jesu. Yeah. Igama lami nguNono waMajola. Phamisisi ke wenono. Igama lami nguNono waMajola. Kodwa kwi-ID ngibiza uMeyiwa isibongo sakababa wami. Ngizokhuluma nje. So ugcina lo. Ngizokhuluma ngento engenzakalile ngize ngifike la. Ngike into zami bezingenze kahle. Njengoba zingenze kahle ngathi imali ngayiboni umkhulu wami besonta ePhalameni adashona washona ngimncane angeke ngimkhombe nje. Uma wami besonta la wasehlala phansi. Angikaze ngize ethempelini ngiyaqala nje. Ngase ngaya umuntu angitshela ukuthi angeke ngisize ngalutho sesemini. Wena into ozoyenza uzongela ehleni uyonginikelela umkhulu wakho. Uphinde usuke ehleni uye ekhaya lomphefumulo. Angazi nami ukuthi kephi lapho kodwa ngibona la. Kuthiwa wena kufanele uye lapho. Ngathi angazi ukuthi ngizokwenza njani kodwa ngizoya kuyokuza into ezokusiza hamba kumshumayeli size nomuphi ozokusiza lo muntu lo uyisayoni. Ngathi mina okay ngizohamba. Ngigibele ngihambe ehleni ngifike ehleni nginikele kuza amathikithi angikwazi amathikithi ukuthi kwenziwa kanjani bangichazela ukuthi angenze njani bese ngiyami ngiyonikela bese ngithiwa ngikhuluma nomshayeli ngitshela ukuthi yini engibeke la ngisayaphi futhi bese ngamchazela wasesho wangidirect ukuthi uzofika uye ekhaya lomphefumulo endaweni ukuthi wangichazela angikwazi nami ngididekile ngathi ngiya kanjani kodwa ngifikile. Bengifika la angazi mina bengifaka izinyo. Angangena ngahlala ngathi mina ngakhala ngathi ngithiwa ngizelana manje kwathiwa awungeni nezinyo. Ngahamba ngolikhipha udokotela ngazi kodwa kuthiwa udokotela ungapha. Ngahamba ngolikhipha manje ngibona sengena. Ngahamba ngolikhipha ngoba sengenile ngitshela ukuthi impendulo ngizoyithola la ekhaya. Amen. Sodeza umpopho. Sekunesikhathi eside ngaphakama ukukhuluma. Kodwa kunesizathu esenza ukuthi ngingabinameli ukuphakama. Esokuqala ngabona ubabamkhulu lakunqandlela wathi le microphone eniphathayo inomlilo angisho umlilo sapla ugesi. Wathi inomlilo mawusondela kuwo iyakushisa. Ngase ngihlehla njalo ungasondeli. Bese ngidlula ngiza endabeni yabaxulu. Thina sifana nabantu abazothethela ubaba icala la lapha ePhakameni ngoba sizalo umuntu obekholwa lapha ekhaya ePhakameni. Ubaba uhambe ngoFebruary lo esuka kuwona. Esegula iminyaka ewu12. Kwathi ngo-12 bahamba bokhuluma kule nkosazana ekhuluma egane kabeko. Ngendlela ukuthi nomshado yawushadile wabusuhlakaza. Ngenxa ukuthi babemkhombe ekhaya ukuthi bazochaza ukuthi ujobele iminyaka ewu12 ubanjwe yini. Base bethi ulo samfake ePhakameni. Sinethemba lokuthi masefikile asethula imithwalo, asethule asithethela amacala. Kodwa yena lapha emzini wakhe ulibela ukubulala inkomo ezimsebenzi egcibini. Wathi njoba elele phansi akuhlangane umndeni kababomdala naye ubaba size lapha ekhaya lomphefumulo. Kwagcina kwenzekileke sezigaba zalandelana. Kodwa mase ngena kulokhu kwanamhlanje ukhokhe size ngayo lapha ekhaya uSombizo
owaqale wakhulumelwa ukhokho baba ngoba eboshiwe ehlathini ethi kufika uBombela wathi kuhlaleleni ngoba ekhaya kuyalungiswa sesizobuyela ekhaya wayesethi ubaba mkhulu wayesethi uSombizo ngaboshwa ehlathini elinamanzi ngoba mina ngafaka ukuphambuka esibongweni sakwaXulu ngathwala ngathwaliswa ugatsheni ngase ngiphinde ngithwaliswe la umdlalose wathi bona bathatha umningi esizibeni ngabe semningi sengiqhubeka nawo kwabe kuthi kokhokha abalandela emva kwami base bethi balandela imikhawulo yokhokha bebehamba ngayo bahamba ngalendlela bonke ongangokuthi baboshiwe ngoba ngeke bamedlula uSombizo kuyena wabafaka ekuphembukeni okwesibili angeke bakwazi ukumedlula ngoba uyena omdala esibongweni noma ithakazelo zikhona kodwa bazi ingane wayesethi-ke ucela unyazo lasezulwini lemethula umningo ohlele emahlombe ngoba manje methu uyahamba undisa njengenyoni wayesethi ubaba lo ongcadiweyo ngoFebruwari wathi bengihleli phezu kwakhe leminyaka eminingi ngoba ngangithi uzowenza lo msebenzi kodwa-ke akulula ngoba noma ubaba egula kulula ukuhamba emndenini ubaba engasekho nenkosana kababa endala naye ingasekho uzotshela abantu bomndeni ngendaba yekhaya lomphefumulo ngoba iye ikhulume ithi unembabani wena kodwa yena ubaba athi uma ikhuluma athi ngithembe wena manje yonke lento uzukhala phela nizane insizwa manje lonke lento ngiyayibika ukuthi uShemba wasezulwini owaletha uMnazaretha lapha ambelethe ngoba kade ayimbelethe ubaba lona ukuhamba kwakhe ucelelwe abakwaXulu bafika usuzophuma umhlangano kaJanuwari bathi umkhipheni wakwaXulu seziyamlanda emhlabeni ngabuza ukuthi bani landa umkhipheni umhlangano upheke wena uzongathi wani bayesethi-ke segule kakhulu sesiyamdamukela usethi-ke sizohamba-ke siyosibika leso sicelo sakho onyazini lasezulwini kodwa kwenzeka bangamthatha kwathi ngosuku lokuvalwa komhlangano ebuhleni ngale nkathi nje inkosi ibusisa imgidi kwaba kuphuma komphefumulo wakhe manje-ke into ayikhulumayo ubaba yinye uthi ngiyacela ukuba lo msebenzi uphathe ngendlela noma kulukhuni ngoba wehlula amadoda wehlula abantu bekholwa wehlula abantu bethandaza kodwa thina bododa noxabhashe nophushapha ngekho sithandiwe ezulwini ngoba sasinayo inhlanhla kwasendulo kodwa yangcoliswa ilamacala esicela ukwethula wona ngoba njengoba ubona isibongo sakwaXulu sigcwele ekhaya lomphefumulo inhlanhla yethu thina esasivele nayo ezulwini amen ngalawo mazwi ngiyacela ngasekugcineni ukukhumbula inkosi yakwaXulu enkandla emthandeni efika izolo ngoLwesihlanu yathi ngiyacela mase senibike ekhaya nibike mina nkosi umthandeni Xulu inkosi yakwaXulu enkandla ngoba lapha emhlabeni inkosi engiyishileyo akuhambi kahle nesigodlo samasimile kahle ngiyacela ukuba ufike nale ndaba uyethule ekhaya lomphefumulo batho nami angiyazi inkosi yasenkandla angimazi naye unobaba lona ngoba mangithi ngiyakubuza ukuthi inkosi ekhona okuyiyona oyishiye ehlele nobani akachazi ukuthi nje ngizengalesi sigijimi nje kuphela ngiyacela uNkulunkulu abakhumbule oXabashe oDonto oXabashe ophushapha njengekhobo Sombizo oMadanga abakhumbule nangalolo suku ayobathanda ukuthi babuyele ekhaya labo ukuba ungasani namunye abathethelela amacala abethula imithwalo abasendulo abayizona abakuthanda namhlanje inkosi kuseni kuzwini Manazetha umntwana ozalwa kwaMasikane eKranskop eMakhabeleni uma uzalwa kanzama kodwa amakhoba yabo indaba yakhona komalume boza umalume manje inkinga engibhekene nawo sekungiqala ukufika
Manazaretha le ndawo bengayifisa ukuthi ngangena kule ndawo yaManazaretha ngifuna ukukhohlisa ngoba akekho umuntu okhoza iNazaretha kulo muzi wakithi bekuyindawo ebengayihloniphi ukungena kwami umphathi wale ndawo ngene kunzima ngigula nakhona futhi angazi noma omkhulu bangithumelela ngentombi sathwala naye esontweni echibini yangitshela ukuthi angize la ekhaya kanti izongisindisa ngangazi ukungena kwamphathi walecele ngizosinda le ntombi lena kanti sasothandana usagcina nokuvakashelana kwaphela kanjani yabona ngaqala ukuthi yini into ezama sengisindile Manazaretha emva kwalokho kaManazaretha-ke iy'nkinga engihlangabezane nazo emndenini kithi abangifuni besebengizonda into embi angazi besilokhu ngingene kule ndawo nezinto zami ziyangibhedela abantu abangifuni kithi angazi ukuthi yini kwenzakalani ngampela ngicela uNkulunkulu abamshemba angisize ukuthi yini ngempela licala enginalo uma ngabe omkhulu abangithwesa lezi zona ingako ngoba nalapho engihlala khona ngihlala kanzima abangifuna ngibalele ndawo kusebe bangithumela ngegebe kufanele wena uyabalibazisa ubakhethela nini inkosi soneza uphupho mloyeni ubakhethela nini inkosi baba ngempela engeke ngiyidla loo nto leyo incane ubakhethela nini inkosi ngibavukela bakhethela inkosi phela bona bezokuvikela ubambathile ngubo emhlophe bafuna ukudondolozela ngabo baphumusi ngekhethi inkosi yasebuhleni sephelele sungqobile linda uNkulunkulu wabuye esihleni yenza mbona yethu uze lawo mayisefikile uNkulunkulu wasathi uNkulunkulu wasefikile ebuhleni uze laso kuthela uNazaretha bangobhabhadiso bafuna ukudondolozela abantu bangineso baphuma esigodini sosindile ithi inkosi isimemile nomthumali uSimamane eNazaretha ithi yami khalangani bafana sithi inkosi yamakhosi lapha lomuzi wawuvulayo ngo-2017 abantu benza nendaba eyisindayo kanti siyabantwana abancane abasafukuzela ukhakhayo manje inkosi asazi sokwenzenjani ngoba lezi ndaba abayikhulumayo bathi ufanele ithulelwe umhlaba uthi ubaba nenta ukushumayela nafika kushumayelwa la eNazaretha loba weshumayela uthi asikho leso sikhathi sokushumayela la ekhaya emphefumulo la ekhaya emphefumulo uNkulunkulu useveze impihlo abantu ukuthi bavele ethuneni bayikhulumele ngoba umhlaba usowonakele kakhulu usho unyazi lwethu sowonakele kakhulu umhlaba abantu sebekwazi ukukhanda iy'lwane zikhulume ezenza abantu nina ngiyathanda ukuya kubona uthi esuka namhlanje ngobakhethela abantu bayikhulumele ekhaya emphefumulo nokuyimbathile ingubo noma kayimbathile khona nizowazi lo muzi uthi umfundisi emasontweni amabili adlula ngazi umfundisi wawungubani lo kade laba kusithenjwa ungubani uthi ungubane umfundisi uthi wafika enkosini angisazi ukuthi ngolenkosazana uthi athi wena ukhuthalela ukunginikeza iy'nkomo nayo yonke into kodwa amacala umndeni wakini akwathethi uthi futhi wena ukhuthalele indaba yami kodwa amacala kayihlo uthi ukhuthalele indaba yokusinikeza iy'nkomo kodwa wena ufuna ukuthetha amacala kini uyihlo nonyoka abaphelele okokuqala lokho kodwa uzibiza isibongo sayihlo uya endabeni kaMshumayeli unenhlanhla kaMshumayeli ngoba utshele kahle emakhaleni ukuthi lo muzi waphila kodwa wakelo wakonyokolume wakho unenhlanhla kaMshumayeli kuba uyanga komajiya bakudingela amathambo bakhohlise utshelwe uNkulunkulu ithi inkosi yamaNazaretha thina boshemba ukuba kuya ngathi ngabe sithi abazali benu bangcwabele ezindlini ngoba kuzisikhathi lapho khona abakhunkulu bezogcwala umhlaba
bese befike bethobula inhlabathi balumbe okhokho benu uthi ngesikhathi thina boshembe sifuna ukuthumela umuntu wakini ukuthi azosho ukuthi imaphi amafinda amuphi ukuthi angadlule ethuneni uthi siyafika emalibeni oyihlompulweni sewalumbile uthi siyamvusa umzali wakhe afukame phambi kwakho athi phushe angakhulumi lutho nami njalo nawe njalo imphuphile ugogo kodwa akakhulumi lutho imphuphile umkhulu akakhulumi lutho uthi sebebalumbile uthi thina boshembe ngabe uba kuyangathi abesifazane esendlini bagade ngoba thina boshembe ithile esikwazi ukuthatha umphefumulo womuntu siwulengise phezu kweliba lakho umuntu bese simvusa aqhamuke nomzimba wakho phambi kwakho umuntu nyoka ugogo umkhulu kusho inkosi ilanga lokhaya uyazi lezulu lithi badawami lo muzi ikhale emphefumulo uthi badedelela abantu balikhulumele sefika isikhathi sokuthi bayikhulumele isikhathi sokushumayela ngingasekho ibona sebeyishumayelela manje ubona ngikhuluma indaba yami uthi uyazi mina ngikhuluma indaba yami mina kade ngaqeda mina endulo umsebenzi wami mina ngikhuluma ngomsebenzi wami ipheli umsebenzi yabazali benu ubalile ushembe ukuthi inkosi busisa umsebenzi wezandla zakho imuphi umsebenzi wezandla zakho ukuthi usukume ukhuthalele imindeni yakho ukuthi ungathi amacala nezono zakho eminyaka eminingi nawo sikona namhlanje umuphiwe indleba sezulwini ulalela abantu abakhulumayo awazi ukulalela inkulumo umujahe ukhuluma kunjengokuthi umuntu mayekululeka ujahe utaqede ngokujahe ukhuluma ekuzuzu kanti lapha ekhaya ngifuna ulalela kakhulu ngoba isikhathi sokuthi sibalalelela balalelanga besaphila baja habona iy'thixo zabo akekho umuntu ozalwa nokonakala kodwa ukonakala ukufikelwe lenziwa ukufikelwe lenzayise nasokhalelkanina zonke lezi zinto esikhuluma ngazo Kuna temuzo mali ukhokho wakhe ukhuluma ngengane yayizolo ubani umsunguli walona kakhokho yena phela simfune unyongo walezinto kunye inhlambuluko lesikhuluma ngayo ukuthi sowenza inhlambuluko abantu kusena bambigama lelo uyise kakhokho sesitholile ukuthi wena baqabana bangikwama abasafuna ukuthola umnikazi walezikhwama yena wathi mayefa wafa endlani njengoba sebeyibambe ikhwama zakhe ubani yena oqhamuka nempande yengxabano emndenini ingaphendu ushembe abantu abamayila ekhale emphefumulo amacala enathethayo lo emgcine ngokuma engcina ngawo umazwi esendile inkosi sigcina ngosibanibani sicela nkosi uhlehle ufuna impande yobonakala mayibonkosi sicela nkosi uyokufunela empandeni la kusuka khona kumsuka obonakala ngoba uzosusa ubuthungu uma ukhuluma ngokhokho wakho noma ngoyise kakhokho
ususho njalo ngabe uthi thina sika eswini sika Maneno. Asifuna ukufuna umsuka, kushe kuzofunela umsuka lapha ekhaya emphefumulo, mayibonga Nkosi. Moko wabamba ke ukuthi ukhokho wazi ukuthi usuqedile cha ubekile. Kusho ukuthi laba bantu basendulo kuyibeka nani bakhambona bathumela lo muntu omjwayele. Makhamba umkhulu akazi ukuthunyiwe bahamba wona phela uyingalezo bazokwazi. Manje umkhulu wakho kuhle kodwa lemkhulu emthuloba lapha balenza lemkhubo wenza lokuzobalisa ngamacala. Umuntu mayisedele wesibili uhlela uhlungu uhleli phezu kwebhondi eshisayo ukhuluma ngodaba lwakho akakhuluma umuntu osemva kwakho ukuthi awungangikhiphi mina khipha nawe ukhokho ngomusemva kwakho ukhuluma ukuthi ufuna ukhiphe yena wena lekhula ngokusula ekhaya emphefumulo mama nobevela yena nje ukhona umnikazi walusizo alobonakala ubaba benabo ufuna yena shebe ufuna yena ushemba ngeli thuthumekile mthume phela ushemba amen uyazenza ulithume ngena ngaphansi ngene emathunjini omhlaba ingene emakhumbi noma lokufa iguduza amathuna liswelihlo lehle ngotshani bethuna umsikizane lehle lidlule kumkhulu lize khokho wezulwane soqala lizofika ukhokho wezulwane soqala esaphambi kwendleleni sangena ehlazweni lobu isihlabelelo sisho aphambuka endleleni endleleni ngangena sifuna labo khokho abaphambi kwendleleni yokulunga bangena ehlazweni baqoma ukuthi ezimkhuba yososobala esikhundleni sokuthi balunge uNkulunkulu ukulunga wayebeke kuphi bayithe ushembe nazi izandla zakho njena uJehova kuphezona athi usebenza ngani ngazo esikhundleni sokusebenza bona babeqotha bona amathunga ey'ngane beqotha impunga ey'ngane bathi bayasebenza kodwa uNkulunkulu uthe baphile izandla zabo basebenza abasebenzi ngani ngazo bonke abavela phakathi ukulahla igazi labo alikubize esandleni sabo lokubiza esandleni saNkulunkulu alikubize esandleni saNkulunkulu lokubiza esandleni sabo nangu ukhokho wami angafuna ukusebenza kodwa ethanda ukuceba ngendlela elula ukuthi abhubhise abantu aqothi ingane ukhokho wasendulo usefile unqume ngendlela kade ekhuluma manje umle wethu makavenelalela uthi ngeke umdlulele wena ngoba uyena oyibani nangontula ngekhulu ngeke umdlulele ngoba uyena oyibani unqume ufundlile ethuleni akekho odlulayo ngoba ngabe umfundisi noma umvangeli ngeke udlule ethuleni udlule ukhokho wesizukulwane mhlawumbe sesihlanu okuyena ufundleni ethula okuyena uvimbile uvimbe ngendlela ezwini lomndeni phela umuntu isukalo yoqalisa emndenini umndeni bese umthatha umusa lapho besebenzela khona ngokufunde incwadi yezikronike zokuqala 17:11 enza ifunda ithi yakuthi lapho insuku lakho seyiphelile ukuthi uye koyihlo awuyageza awuyashema uyakoyihlo izulu lokuqala lomuntu uyakoyihlo uyakuthi lapho insuku lakho seyiphelile ukuthi uye koyihlo bese ngivusiza lapho emva kwakho yamadodana namadodakazi akho ngiqinisa umbuso wakho uvusiwe wena uthi uzoqinisa umbuso kayihlo uzoqinisa njani ulandela ushembu ukhiphe wenze yonke into owathetha amacala emva kwakho uqinisa kuphi umbuso kayihlo uyihlo ingane ezolo ukhokho wakho ingane ezolo ubhajiwe wadlulile ethuleni ma uthuke ukhumbule kancane wenza isiko ugijima ngezihlangu sikakhokho hayi yamkhumbula ukhokho kuthiwa kakhuphulanga hayi ukhokhokazi kuthiwa azanenzela isidaba wenzela iy'ngane labo khokhokazi abafa bewomolokazane emandulo ababegijima ney'ngane ey'ngaleni zabo kubalekwa kufudukwa kuzungezwa umhlaba ngaphandle kuphangwana afake ijozi ngapha liphumele ngapha kubuye namahlule engane ayimumethe ithathe ufake emgodleni amabutho ayegcatshwe ngey'ntelo eziyilwane ezimbi iy'mpisi isilwane esidla yonke into ebolile sizomdlala umntwana oseswini sikakhokhokazi wafa wafela empini wafela esangeni wafela emgodini wafela engumeni uhlele eswini sempisi
lokho kwazi mayike lapha akazi akaphushule enze umcimbi ophushule akazi enzele isitwabo wena uthi ngizokwenza ingane izolo isitwabo kokwazi kakhokokazi uthayi inqedile asaqala phela sazi nathi sangelisike safika esathi mazala sifike nomhlaba sezothiwa yenziwa abantu balelizwe abamunye lebala abantu abamhlolo balenze lusasazi ukuthi ushempu uzosiphethe uzulamela uthi uzali abantu abamekhala imphefumulo sizokufuna leya ndawo unolimi ilizwi labadala elithi incwaba kayibona ibona ngamaqili incwaba kayibona ibona ngamaqili ile ndaba la ekhala imphefumulo ayibona umuntu ogijima uzwile kuthwela uthwele umuntu ozala ozidelayo mayibona Nkosi Ambeso manje manje ulikhuluma ijonga lakubo lathi ozala oyidelayo ungeze uvashile mfowethu dadewethu mawamba mama usho ngani indaba ezinto uthi sithunyiwe uthi umthandazo kaShembe uneleni abathulweni uzohola amawesela amaroma izangoma inyaka uzoyihola nombathelwe ngumhlobo ukethiwe kodwa bahole yabona ngekhalele abavangeli nabefundisi ubabona abaphezu kwethu ukuthi noma bekhonzwe yithina sizibongo ezingafani lezabo kunjani ethuneni ma uwumfundisi angikulozi umsebenziso ngumfundisi wakithi ngophambi kwethu mayipho uNkulunkulu inkonzo wonke umuntu uhlala ahlele embele siyajabula ngoba sizozulozolo lenkonzo ethuleni njani mayithanda thina singahelwa kubo asihelwa kubo sihlobele naye owakamlungwana bathi ethuleni akekho osuma ethuleni bengale labo kuphephe awungathi salo udumazile ukhona la phephe atukokhayo mina wazama ngikande nje komaluma lumpana angenzwanga lutho la sesiyasuka isikwele usebekike naye noma usebekike nasethuleni kuyafuna noma ukhonziwe nasethuleni bayakhonza kodwa manje beza kabi beza nifuhlulu namavundlululo emthwalo bafuna wena bathwalele bafuna wena bathwalele uNushemba sifasuka wethu siyayifuna le ndlela ukuthi idlule ngozini sifike kuleli bandla lasezulu lithiwa umuntu phathe kahle uhambe kahle la kuleli bandla uyabuza usishele uhambe kanjani bangahamba buya bazosishele bahambe kanjani bangabi baphele lapha uyazi ukuthi ungahamba kahle kuleli bandla wenze kahle kodwa ukudlula kwakho emndenini awuyishembe wokugcina uthi afike emndenini bathe wena namafinyelele ngayo wena bakubiza ngesangoma bakubiza ngomthakathi wena bakubiza yonke into baje bakuthuka benza yonke indawo unangowe lo baba usezosibazisa awunawe lo baba baqamba igama wenze yonke into kulenga inhlamba kuwe kulenga umnuku kuwe masawuthi akekho umuntu osukumayo hayi mina ngicela ukuhlambuluka bamthuka nomfundisi umlungwana angithi umuntu mayengena endlini imali uhlambulukile kodwa mangasathelwe ngithi ubabuthelwa konyone welela mina kodwa mangasathelwe ukungcola kusho phumnyango la lona lenuka phumnyango kodwa wena zitho kodwa ngoba uthelwe ngempilo kwakho phumele emnyango nasekufeni njalo uthi ushembe uhamba kahle emhlabeni siphihle ngentamba uthi afike mndeni suka le nto nyanuka njengegama elinzima kabi ushembe uyazi ezilokhuluma lithi uma abantu bethe uyathakatha ngisho ungathakathi mase ufika kwazi ukubele emndenini uthukiwe phela ungathi angangeni umuntu okhwehlelayo emndenini kuthiwa nomngcola hamba ususala ukufa ukuphethe kanti ubungene phakathi kwethu
Isazobe uyikhuluma indaba yakho uthi ubani ongcolisile kodwa hamba ukususa ungcono. Uzosingcolisa. Yazi mase kama umuntu athi vumbula lapha. Eze lapha wethu. Ephuza igazi. Ungabona ngathi babona inyongo bangaxhuma bonke abantu njalo indaba ezingangaqhuma. Eza nje lapha ephuza igazi. Nangu phela ukhokho wasendulo wafa egcwele uthathana nemkhonto uvuza igazi. Ongena njani emndenini? Manje ngeke emndenini njengoba eyinzala abantu esizukulwane sizemva kwakhe. Sizongena zona ezulwini. Yimbe eminyaka eminingi kutokhuna ngabantu abemhlelo usizilo ekabani bani ukhuluma ngabo. Mina nawe imali unisamba nawe emhlabeni. Ushona loya muntu oyibandi lakhe lo yisende lakhe wena okuzalayo. Maye phela empila uyi wena ezulwini. Uyakhona la phela khona. Ukhulukhulu wakho unganjalo ukhulukhulwana wakho ukhulukhulu wakho. Uzomfika lapho umthandazo phela uyakuye. Kade sikhuluma angisazi ukuthi ubakade khuluma naye la. Angisazi ukuthi uba uthi mntanami konke engikwenzayo kuphelelekile. Nama ngithanda kodwa ayikho indlela ndodlula kimi. Mina ngibotshela ukuthi ngabonisa abafazi babantu. Njengoba ngabonisa abafazi babantu ngiboshiwe mntanami. Manje ukosha wami kuwela kini. Ngicela ngingene ekhaya lemphefumulo. Nongithethela lelo cala. Uthini wena ukuthi wayengayilungiseli ngani yena? Akekho umuntu ovula amehlo ukuthi bakhonza abahle basezulwini sangathi uNkulunkulu asipha ubuhlakani basezulwini. Seshineli umhlaba wonke ngoshembe. Wenza umsebenzi wakho uqedile ushembe ukuze ushembe ngabantu bami. Ingubo yami engiyimbathayo oyihle noyihle omkhulwini. Abekho kuzona phela ingubo kaShembe ayimbathayo. Umbatha imphefumulo yabazali bethu. La emhlabeni ingubo kaShembe ukuthi sibonakale thina sibathe ingubo sihamba phakathi kwezwe. Kodwa uShembe ingubo yakhe abazali bethu. Ngayimbatha yona ingubo enehlisile nokungcola. Yabona njengoba sifika manje ntambama nje kube kuwasha amashethi siwashela ukuya 23. Ngeke siwagqoke lamashethi ngoba asegcwele isikhofu. Okhokho bethu bagcwele isikhofu. Abakwazi ukumbatha uShembe ethuneni. Baphesheya kwethu. Sizohlanza bona ngoba sila ekhaya lemphefumulo. Uma-ke usuqalile uhambo lokuza lapha ekhaya lemphefumulo. Kufanele ulinde akukho imisebenzi ozoyenza. Ize imndeni khulu loShembe ekhaya mayibonge Nkosi. Noma lekhuluma lensizwa le ethi kade inyanga yashiya phansi ikhwama sayibongela inesibili hey kokukhona ukuthi ikhwama bani. Nasethuleni banenkani yabo lesazo bethandazela ngamasonto lapha ekhaya unyazi bezulu lasinikeza ingubo ezintathu. Wathi yabona abashumayeli lengubo lenhlansuthi le entaba yephesa le kaJamangweni ngifuna ukuthi abantu bezandla ekhaya lemphefumulo bathandazela ngaso. Ihle indawo ephuma la kuze qedwe ikhanda lithi. Kuze qedwe ikhanda khulula indaba eyisindayo. Asuma umuntu athi ngabula unkosikazi wami ngoba la ngifuna amathumba akhe ngithola umkhukule ethi manje ngifuna ukuceba ngibula lezi sithando sami. Ngambulala emva kwaloko wayesethi umkhukulu soyibulala ngani ingane zakho ngonyaka. Uthi ngiboshiwe ngenza isifungo nenyoka. Uboshiwe phezu komntwana. Ngiyabuhlungu ingane encane amakhosazana okwenza okunye bathathandazela wasejiwa phela kwayinkawa kumula somanje. Kodumisa lomntaba. Kwase kumakhala ehlathini sasebabo. Okwanayo wasithi. Wathandaza. Kanti ngani besha amalungu uhlanza amafutha ekhaya. Uyansabheka lokho wasumuntu dadwethu la owakhali ngembezi mase kuyinganyama ihambisa kwempeleke yona ithi. Ithi kathatha. Hayi lama ngifuna uqamba manga hayi. Kanti ukuthi hlekele ngahleka ngaphela ngiyazi ke manje. Sama bezuShembe hamba kanti njani manje sesongena ihlazweni phela. Nazi ngani iphenduka ilwana. La kuthandazela abantu. Imkhuba la. Ilwana ezayikodwa okhokho bethu bethatha amafutha ilwana. Ingakho uma ufikile eNazaretha umfundisi uMadlala wayesiluleka ethi yabona abantu abami nenifikayo ngidoli ingabo
kufanele ninikele ushemba akhiphe amafutha ey'lwane kamnencathwa ngawo ngoba ngeke uzudlule ethuneni iy'lwane futhi angabenza inkosi lwakadluli nenkosi funa amafutha ethu kulo ngoba phela ngesikhathi isigada sifaka amafutha ey'lwane oqambe nofezele namabulu namabili ucathwa ngangeke unalo phela mase egcaka ubaba imkhubalo okhokho bethu bebona-ke babegcwata ngawo baphile ngawo bayiphuze lezo intelezi ey'ndala ma esevuka eza kuwo ekhaya uza uhudulilwa ubhongise kwey'lwane bese kuthiwa idlozi lomuntu omdala kusho kubhonge ibhulezi kanti amafutha ey'lwane ubuchule babenziwa abakhunkulu basendulo ngabona indoda mina iqolisa icala lapha emagadini inkosi yamagadi ithatha amasheya washonisa leyo awamise wesilwane iyahleka inkosi yamagadi ebhekene ubhile uthi dlala inyanga yakhe amfaka amafutha esilwane ufuna ngemsaba ney'nsansa lezo ibhekisa leyo njengesilwane akusayinuki nakunuki iy'tolo mnakoti lothi igabile uzothethwa icala amakhosi athola kanzima umdlaba ezitha lokhona uyakwazi lokho bathola kanzima uma bese singenise abantu lapha ekhaya emphefumulo siyalinda abesaba khona imicimbi esiyenzayo ngaphandle kwemicimbi uma kungena esinye isibongo njengokuthi mhlawumbe sekudliwe iy'nkomo zakamlungwane umlungwane uselobolile kamajiya mina sengiyombonisa abantu abadala umlungwane usefuna unkosikazi wakhe usuka lawo malunga omndeni akamajiya ezazoguqa la ekhaya emphefumulo ngoba uma umndeni usungeniswe ushemba uqoqa ukutha waqoqa nalabo ukhokho labasendulo ekuthiwa bavulike ethuneni abalanda ushemba ulanda nenzalo yabo wonke ngoba bona ibona bebevusa iy'ngane zabo kuze kufike lo khokho omkhonzile majiye uthi ukhokho wakho menzela izinto kuze kufikele ingane ezo kuthiwa vuka wena vuka uza lawo beza lawo bantu bebavusa vusa indodana yakhe indodana vusa indodana uthungethunge kwehle njalo kuze kufike labo abayizona abazizalayo okhokho bethu kusuka abasendulo bathi siyamele ekhaya emphefumulweni kanye sezisikhumbulile ushembe ababutha abathwala ngumhlana kubanzi phela ushembe umhlana kubanzi mayibonkosi uyazi bezulu bathwala ngumhlana kubanzi bakhiphe emathuleni anqoni ngikhuluma isiminya awunehlanje kubona lokho ubhasobheke ungakoni ethuleni uma usalukaza ungayitholi ingane ozoyithuma uyalinda-ke uma umndeni usungenisile ekhaya emphefumulo ngaphandle uma kuwumshado uyeza uzobika ngoba isigodlo sakho kwamanje uma usageza imndeni nayi indlu enkulu ikhaya emphefumulo mayibonkosi uzobika la nilaba sekuthini nkosi yakho amakhosi ngicela ungibekele esigawini umndeni izobika ukuthi umndeni sungenisa nje sesidle inkomo zabantu noma zizobika nje nkosi sesilobolile sesicabanga umakoti sebefuna usizo omlanda sicela nkosi usikhiphele ithimba eselihlambulukile uyongamela umcimbi omshado mayibonkosi sicela ukuthi-ke masikhuluma umukele naleyo gazi sokuchitha senze lowo mcimbi ushembe uzobakhipha abafake ey'nqoleni zasezulwini bawungamele lowo mcimbi mayibonkosi ngaphandle bashoniwe kazi ukuthi bashoniwe khona le mbuzo ekuthiwe yezandla kuthiwe yezandla ngobani umuntu uma efika emhlabeni umukela ngezandla ngikubona imbuzo ekuthiwe ababelethisi le mbuzo ababelethisi phela usokhaya uyayithatha uyibika ngenhla athi nina wasekuthini umuntu wazalwa lapha ekhaya sekufika isikhathi sokuthi asilethele umuntu omuhle emva kwenyanga engakubabukeli ababelethisi bethu emva kwenyanga engakubabukeli bathule ababukeli abasazi kodwa bayawenza lo msebenzi wokubelethisa emva kwenyanga engakubabukeli babukeli basaba ababukeli phela ngibuza umfundisi ababelethisi ababukeli ababelethisa emva kwenyanga engakubabukeli kumandla ababukeli abasazi kodwa bayawenza lo msebenzi ngibuze emadodeni noma ngibuze komama
angingamazi ngithanda amasayini nona lawe phakamise usithi mawuthi khuluma umlomo elisithupha abakhokeli usenziwa umcimbi wababelethisi bakuvesi kuyinkolo kuyisiko lomngcwele lwenkolo yakithi lokho ushebe ukuvuselele ngoba segqitshiwe ayisekho izalukwazi ey'mele umsebenzi manje zonke zinhlongolonke izalukwazi emakhaya uzokubamba kanjani umakoti phela wafuneka izalukwazi zayihlambulukile ushebe wasethi abakhokheli abawenzele umcimbi imbuzi yokuqala enzela umuntu engakafika emhlabeni yababelethisi akekho umuntu ngaphansi komthunzi welanga wakulelizwe lase-Afrika umuntu ompisholo ongenzele ongayenzela usho ukuthi bajontshwe yisiko umuntu uyabika usokhathi athi imbuzi ayibike ngasenhla bese eyithatha awonikeza acela izalukwazi ehlambulukile emendweni walapha ekhaya sicela zobamba umolokazana uma sizoletha umntwana ingakho babebelethisa bona bangayi esibhedlela kwaye bantu ezalukwazi ehlambulukile eza umntwana uma sekufika usuku imbuzi yokuqala uyamukelwa ngezandla manje sehambile ikhona le mbuzi lesithi nezandla sokuwe izandla zayo hayi yogeze nje siphuma emathuneni hawu nosiputiti osinoma bangabambi nje ibhokisi sebeyogeza ngenyongo nomswane walatshona khona ingakho abantu bephupha nje leyo mbuzi ekuthiwe yezandla akuyona nombane umndeni okade ugeza umuntu walapha ekhaya ngoba kubalekela ukuthi ngenzela ukuthi bahlala kude abantu ngeke babuye uma sekuzohlanja izandla la ugezwa iy'khala amaphini bese kuthiwa ngoba bazofuna ukwenza imisebenzi yabo bahlatshwe leyo mbuzi uthathwe le nyongo nomswane bese kuthiwa bagezwe nabo kodwa leyo mbuzi ezandla kuthiwe ezandla siyamukisa usibani bani siyamukisa unozibani bani usesibile phakathi wethu mmukeleni ngaphesha kwethuna angaze awe phansi abesetshonjwa umubi mohle waphansi phansi omubi mantshonto omuzi azokuthi udutshile udukile usebani lothwebulekile asatholakali Uningakho ushemba elikhandile lelo siko ukuthi libe khona. Leyo mbuzi sikumele leyo nto hayi kuleli ayini lapho. Imbuzi kanti ayithathwa apha manje sikeke lokuthi themba amabhonini laseni. Uthathe isibayeni ayini impahla ethathe isibayeni kakhulu. Amen. Manje ngani imbuzi oyihlo omkhulu bezakusuka unqume. Yakhulula lelo sekuthize ethatha le mpahla unozibani usehlweni nathi. Sesicela ukunethulela yena nimemukele. Angazawe phansi uma waphansi uzojojola usifa bese yashada lo mbuzi bese ngathi ngokuthiwa akusula izandla laba kade bemphethe bemgeza phela ngokwenkolo umuntu angakuthinta umuntu angaphandle wayithinta amalungu omndeni leyo nkomo yona uqala ukukhuluma ngayo ushemba ukhuluma ngayo yona engavimbi uma ngaba umuntu iyawiswa khona abantu balayikhala emphefumulo ufika isikhathi sokuthi gezwe ikhali ukhulula iy'dwede zabantwana iyawiswa futhi nande kukhulula yamiwayo mbalo asenziwayo manje amasiko isiko phela umkhuphula umuntu abanye bathi ugezi ikhali abanye bathi ugezi ithuna ukukhuphula komuntu ufike ey'hlangwini bese kuza ey'dwabeni zabokhokho umamabale akuyamiwa-ke lapha ngoba ukhona izalukwazi ezingenzelanga iy'dwaba ezafa emandulo khona amaphehla angenzelanga iy'hlanga afa emandulo ma wenzela ingane ezolo usuke uhlevane ngale ngaphesha kwethuna uthi awule ngane ezolo engakafiki ngisho ukufika kithi esabhadwe ethuneni isenzela ihlanga phela ubaba kuyamenzela nje amazwi befuyile laba-ke bona abasedlula abangenzelanga ihlanga ushembe uzoqeda umkhokha phakathi kwey'mpilo zethu mayibonga Nkosi kodwa lento kuthiwani phozikala emphefumulo osezidelile ungenza kodwa uma ungayideli ngeke akuzwakali funda lokhu engikhulumayo fanele uyidele ngoba sefanele uthathe manje uthathe izinto ey'nqala ume nje ukuthi cha angikwazi ukwenzela lo mcimbi bese siwuhlelile khona asikwazi ukwenzela mase phambilini abe nje sifuna qala ushemba usiphoqela nabo basendulo uyazi
umntwana mase bekhululeke beze kanti ngalesizwe kanti khuluma yatshela batshela mase begcinile angithi umfakazela mina wethu na odwa la klikwama batshela ukuthi abona nje basemakhaya lokufike emakhaya bamukele nenzisi kulomamukele bese kuthi isikhathi basemzini oyingcwele ekheni kuphakama nkomo inkomo ngokuthi amandla nawo noma inkomo noma imbuzi mawuyimbuzi khuluma phezulu emsamo nina basekuthini sesilandile ekhaya imphefumulo ushembu senigezile imphefumulweni nathi sanimukela ithunzi leni nangena ekhaya sahlaba inkomo nembuzi ukuthi lokhu ushemba bekwenza ekhaya imphefumulo elahlisa ikhwama elahlisa abathakathi nabafa bahamba emhlabeni benukiwe kuthiwa abathakathi sabacela imithetho edabakule emndenini ukuze bakhumisane umlotha nabakhumisane umlotha bathethelelane phela amagqumi namazondo basengelana ilala bagezelane babe khona nabo ucelela labaqala abahamba bethakatha ukuthi ababuyele emndenini nawumukele umndeni kubahlala umoya omubi bese celela laba abahamba emhlabeni benyundelwa kuthiwa abathakatha kanti badlela umona abantu benza kahle ngokulunga kuthi usifana nenza ngomuntu umthakathi lowo muntu angene emndenini kuthiwa acele yena itethelele kuye ngoba labo babemngenela umubu babe nomona ababuyele emndenini ukuze umndeni mawulayula banamlenga mawugeza umndeni bagezeke nabo mayewonkosi kulo mcimbi owenzeka ekhaya masophuma ekhaya emphefumulo obalulekile mkhulu ofana nalowo wenziwa ushembo ihlala esingawazi asifuna ukwazi ushembo wenzani la kodwa abanenhlanhla bathi abantu baphuma ngathi olodoli ubuhle babo baningi abantu abanenhlanhla abantu basukuma bathi ngibona umndeni nami ethi usubasemula onsundo nebala uyaqebezela ongamleke ebala umuntu onebala elikhanyayo uthi muhle wazi phela sathi thina umlungu nami ngizosho kanjalo ukuthi muhle wazi ingane yomlungu ubani wathi ingane yomlungu muhle ngoba umuntu omuhle lo muntu onsundu ingakho kuthiwa ngesingisi black is beautiful umuntu omuhle nje muhle umuntu ompisholo muhle manje lapha ekhaya kunemicimbi eyenziwayo lapha ekhaya bese bakhona inkomo yomlotha ukuthi akhumisane umlotha bathethelelane phela amagqumi namazondo ney'thongo namafindo nempanganiso iphele bese bakhona inkomo ey'nsipho ukuthi bageze bahlanjululo bahlanjulula amanxeba ney'ngozi abafele empini bakhishwe umkhonto benziwa yonke into lezi zangoma nenyanga nabathakathi nabakhunkulu nabatwini nabaloli ugezwa abaphupuma abathitheka abalahla abakhushula benziwa iy'tezi ugezwa abamba bengaphelele beyizishosha beyizinkubela ugezwa ifemelo nondima nabatosha abadingiswa amakhosi konke nje kuwukhula lomuntu elumenza ukuthi angahlangani nozulu lomndeni nabaphupha ongaziwe ezulwini bayagezwa bese kwakhona inkomo bamukela ngaphakathi bese benikezwa iy'thebe zabo ufekwe inkomo ukuthi ushefu ufekwe inkomo yoboya bese kuba inkomo ebizwa ukuthi imbuzi ey'ngane leyo iy'ngane azidli inyama yenkomo inkomo lewumo azidli ngane kodwa amakhetha amadala nezakwazi yinto abazingayidli baseyizingane labo bantu bafa bephuphumile abantu bonanga ilanga ngeke ubanika inkomo le ehamba inkomo yoboya ubanika imbuzi ngakho mawuphupha imbuzi ukwazi ukuthi ile kakhulu ney'ngane ezaphuphuma zathitheka zalahlwa inkomo yabo isithebe sabo imbuzi noma kamobe amakhetha ukuthi isithebe sabo imbuzi ngoba bona bangazange bazale bakhulise benzele amasiko mase kuqediwe uyathathwa-ke ukuthi ushebe ayathathwa bayiswe ebuhleni ukhulunywe phezu kwale nkomo nkosi yamakhosi nani lebasekhini le nkomo sithi bambele nayo simise emzini oyingcwele manje sonithengela amathikiti sonibhabhatisa sonithengela ingubo emhlophe sonifake emzini oyingcwele ngoba abantu abangasaphethe iy'khwama abangasathula intaba abangasahambe bephakamisa iy'khakha bekhabisela amadoda ngenxa yokuthi bawolumpe ngathi namhlanje abantu ethuleni bebila kodwa abantu abasukuma nathi ngibona izalwazi lokho iphakamisa ikhakha iphakamisela amadoda obona lo muntu wangolumpe emhlabeni usaphethe leso sici sakhe makukho ukwazi wakho-ke ikhona impilo kuwe wena ophuma okhaleni lakhe nalukho ukwazi wakho uzala umkhulu wakho azala uyihlo azale wena owakini lo muntu ukhona nawe esifini sakhe khona impilo lapho uthi-ke ushembe unyazwe ezulu mase niqedile
ungafaka emzini engcwele hayi uhambisa abantu bephezu kwami umuntu obabhabhadisa bangena neyikhwama baphume neyikhwama uyezokuthiwa umajiwe uyobhabhadisa iyikhwama hawu awusemkhumajia awusihlalela kahle esontweni awuphila kahle phela 6 months umajia awusawulungisa sekuvuka idlozi hawu usabile ukuthi manje usefaka iqhova seyinkulu lahleka idlozi ungangena nesibami emanzini uphuma nazo ubuza lokushe ukuthi asethulangani kezelani kusho unyazi lalibuza mina hayi ngesibonakaliso ithomajela abaphezulu lapho babhaniswa khona senziwa njani ikhwama ukuthi inkosi yamakhosi siyalwasha igama mntangithi nalwasha zenziwa njani ngisaba ukhona iqiniso ngangibuka lapho uma sebhabhadiswa ubani lapha ngazi noma abantu ababhabhadisa basuke sebevuka imoya uthanda lo muntu ophethe abanye abaphethe ikhwama ophethe oshekazi uyabona ukuthi akho nyanga lapho ngoma nokwanjani mhlawumbe wayidlalelisa osikotsheni labantu uphethe amaplastiki agcwele amathambo agumbuze phakathi la amanje lento ashukuzwe khona la emanzini akhanda amathambo atante la iswimming pool kababa idamu kababa sithathile lento kwesikhiphe uyabuzwa kwenziwa njani la hayi baba ngazi baba uthi ayeke bamba empuleni ubhabhathisa amakhosazana lapho mina angithandi lento yenziwe khona la manje ubhabhathisa abantu bephethe ikhwama la ekhaya emphefumulo ushemba bethula abantu abesebageza besebeya uNkulunkulu yobhabhatiswa sebeyomulela izwi kaNkulunkulu sekuwanga abantwana basezulwini amen bese kufika isikhathi nibuye nomndeni batshelwa-ke leyo nto uzokufakazela natshela mase nibona umndeni seniyabahlukanisa ngezindlu bayabaningi baphumela emzini owodwa mase nibahlukanisekile ngezindlu bezindlu seniyaqala-ke manje athi phakathi ugqiba ikids amadoda awavumi ugqiba ikids ingandlako ephinde zithi mazenzile ufuze lapho labantu abenzathina baphamze sinakiwe njalo lelenzo lapho eseduze wena sinakiwe njalo ugqiba ikids awusisukhokha ukuthi azamezele isibaba ngaphambi senzela idaba nayinkomo baba wena umuntu osemhlabeni uqalakise awujobi uNkulunkulu wakho wekhokho wakho uqalakise baba cela ungidlulele komkhulu omkhulu bangidlulele okhokho bayezizukulwane zokhokho bokuqala ukuze kufike kokugcina laba abangazelanga idwaba ukuze kufike ugogo lo sithi naye inkomo yawo uNkulunkulu wezulu wasikela idwaba wonke benzela idwaba mayibonke Nkosi usuyaqeda ulungisela iy'ngane zakho ezizalwane wena mase uhambile ufike uhlala ihlanisa ubukhosi ngale emndenini uthi omntanami yabona umntwana sibahle kanjani usuke endulo umntanami sonke siqedile kuwe asaphinde kwekhona ikhini ezokwenzeka mayibonke Nkosi kuyacelakala-ke bakhonzi abahle basezulwini ukuthi siqaphele abantu abayinqumeli usuku lokuzolanda imindeni akathi umuntu nje ngoba nako mina nginemali sengingenisile imindeni sekuphela inyanga eziyisithupha usezayo usethi hayi umhlakabani sizolanda imindeni cha singqumeli unyazo okhipha isinqumo mayibonke Nkosi futhi kuney'gaba lana ey'landelwayo isigaba sokuqala sokukhonzela imindeni ukuthi ingene ekhaya emphefumulo isigaba esilandelayo sengiyatshela ukuthi yini efanele niyilungise ekhaya nilungele ukuthi nizokhonzela usuku lokulanda kwemndeni umndeni ulandwa kulesi sigaba sesithathu esesibili ukuthi nizotshelwa kuqala musu ukuphamazela wawusugijima kangako hayi ufuna ukwenza konke kanye kanye cha bayakubona ulengane ayinayo inhliziyo ayinayo inhliziyo ayinabile kodwa thina sahlala iminyaka sibhajiwe ethuneni azange siyibhudumeze kodwa sababulala abantu yona isiyasibhudumeza ayisamlindi uNkulunkulu la kunabantu ababenamakhanda akhulu kunabantu abanamanxeba ngalezi thixo zabo esafanele ushemba abaxebule abahlukanise ney'funga abazendayo okhokho bethu basendulo unyazo zabo bahlukanisa ney'fungo imphefumulo yokhokho bethu eyagaxele ey'fungweni zikaLucifer fanele ayixebule kahle thina siyabhuduzela ngokwazi indaba zikale imphefumulo usufunakala manje thina sibalethise phela imali sesifunakala sibalethe ekhaya hayi bo asigade lokho landela ngemumva indlela inde kangaka sisonalihlabelela landela ngemumva indlela inde kangaka yokufika ephakameni uzofika ephakameni sezulwini izulu lomndeni sebekhathela abantu sebefuna ukugoduka
bakhathale mandulo balulekile nje wamuza manje washona bagcina njengoba bengani izokhula kuqala siyinisela ngosizi ukuze uma seyikhula isifike ekhaya isibekezelele bekezela phela nawo muthi usheshe ukhathale kovalwa nini lo mfana uyaleva too much uvala nini ujaha ukuthi ohlala phansi lapho uqala ukhomba umakhelwane uqale uhlaba wona futhi phezulu kanti mawula ukhuluma indaba yabo bayadla basutha bafuna yokuba bona namakhetho ikala wawufisa kahle ikala kuna nokulo kahle kuthethe kahle lize liphelele kodwa lokho kwakho ufuna ukuthi shwambu uphele kanjalo hamba uyohlala phansi uleve indaba uzogcina usuhlaba ukamfundisa abantu baphetha ungene intweni ezingakudingi bayacelwa abantu Nkosi yami ukuthi baqaphele nomubu luSipho uphumile yabona basekwathalala nje kanje ulalela udimyafa ngokuyazi ukukhulunywa ukhulunywa ngempuyo yakhe azohlutha yona okhokho bethu phela bayimpuyo yabo labo bonayo bayimpuyo kaLucifer ngoba mabefa bayizulwini bayabani bayaLucifer udimyafa uyabona nje uyabona ukuthi siyambona ngamehlo mhlawumbe ngoba ngicela bani zokushaya wena njani ngoba uphephethe ingane zami ngegama laShembe phela yena uma ukhokho bethu bona bayakuyena baye kumveli mama nawe uyajabula yekho umuntu ongathanda ukuba neqembu unganawo amaqembu esenza esontweni amaqembu onayo ufuna uthanda usasa mama ngakuthini babheke ukuthi bamothi mama sebemonile naye bamfaka lowo moya nawe simamunozana bafuna uyona la ufuna uba neviyo nasekupeni njalo isalwazi zami emhlabeni sizikile sanganako sifuna ukukhanda abanye labo bazohamba abahamba bezikile banganako ngoba nasifuna ukuthola abangani babo bazohlala nabo abanabo abahlala nabo esigodini sosizi baququde usizi lokuhlala nenzima ethumeni ubuze uShembeke lokuthethwa nini icala lozalwazi ezalapha ekhaya phela abahamba bonumende wabo uyabuza uShembe uthi laba bantu bokhulunywa indaba yabo ngoba laba bantu bahamba bonumende wabo mabefika ngale kuthule nawekho umuntu ufuna ukuhlala yedwa wabona umuntu mayilungile mayiselahla ukulunga ubesana nomuntu ongasile uwanolake nabe namaqhinga nje ukuvikela lokho ungalo usephumuleke kulungile usekhethe omubi into khona ngala ibandleni into khona umuntu ohamba kahle umuntu uyakhona uyambona kuqiqi usihamba nabantu abantu bakuyaganga wawusamthintake lo muntu sebemfunzile upoison kanti ilezi ihonga zakubo zitula lungulunga thina singalungile ethuneni asimkhiphe simthinge lapho simkhanze nomajiya esekade sazaba uqalo engasene nabi seziya nokuthi ziqoka umNazaretha zime phambi kwaNkulunkulu bese kuthiwa zamaNazaretha kodwa akusekho umNazaretha abantu bayanxuswa bakhonza abahle basezulwini ukuthi baqaphele uLucifer uphumile na uyazi ukuthi ukhulunywa la ngempihlakalo uShembe ayibulela abantu naye uLucifer uyakwazi ukukhanda impihlakalo yasesikhokweni ayiphendule uthi wena ukhokho wakho ingakho ithi inyanga yezulu makatumbulele wovuka uthandaza ukuthi Nkosi lo kade ngibona makuyizeleze kwamampunge kaLucifer Nkosi ngicela ukuthi ukusule emqondo nami ngaphinde kube khona futhi ngaphumeleli mayibonge Nkosi mawo wasezulwini Nkosi ngicela ukuthi uhlale enhlizweni yami uphumelele ngoba thina siwazi ukuhlukanisa okuhle nokubi unyazi phela kade sithunyiwe nje manje nomshumali weSwamani siyele eKholwane Vryheid sathi sinkulumo ejulile tema sifika khona lapha umfundisi bengihamba nawathi baba uzokhuluma manje manje kodwa kusangombe ukuthi ngihamba nomfundisi nje sesabu futhi umlilo baba kumani ayinamsebenzi omkhaya kuba ngaba nomfundisi ozokhuluma wathi baba nangu uthunyiwe ngangazi ngizoqala ngathi manje ngaqala nje ngabhimba manje baba engizokuthula baba anginawo amehlo ukubona ukulungile ongalungile Nkosi engizokhuluma wena okwaziyo uthi kulungile uma kulungile akukhuluma ayibeka indaba angikho lo ndaba kodwa ngila ekutheni uShembe noma sikhipha imbuzi noma kuzokhishwa nazi imbuzi manje zizongena ngaphakathi kuzobe kuzocela uShembe Nkosi sicela bambuza ukuthi imbuzi zokuqala osemakhosi
ngale nkomo yokuqala sicela usihambele amagumba amane okufa nanisise kahle-ke lapho usihambele wonke amagumba amane okufa usifunele Nkosi izizukulwane ngezizukulwane zolibo lomndeni lo uzonikelela ungabe wakini owakomalume wakomalume wakho noma wakomalume kamama noma wakastefana phela uStefana phela khona uStefana omuhle othatha umama wakho amqoqe awole nawe uqobo lakho uyabona ukuthi lo muntu uyimpilo yokuqala empilweni yakho ungalahle uyihlo wena lahle uyihlo phela manje lahlile uyihlo uma wakho wahlangana nomlungwane athanda ukuthatha nale ngane ngoba udayinamuntu ayikhulise ngane umlungwane ayenze yonke into kodwa angalenzi iphutha lokuyifaka isiphandle ingane aliyona yakhe phela uyayigulisa angabika nje mndeni ukuthi cha umolokazana wenu ufika nenkonyane yakhe ayinalo imuva sengicela nimbheke lo mntwana angamfaki kodwa isiphandle angamtheli inyongo akuyena wakhe amkhulise nje yonke into lo muntu akadlalanga ngonyoko uganiwe unyoko angempela mase hamba lo mntwana mase ekhulile esefuna uvusa umuzi wabonina lumo ngoba ngeke uvusa umuzi kayisi imlahleni into angayenzela angabuyela komalume wakhe mase ekhulile fanele ambonge umlungwane ikuphi ubongo okuhle esikhathini samanje uma ufuna ukubonga umuntu okwenzela into enhle abantu ushekusho njalo mayenza umthandazo mayesevalwa makuvalwa usheya ukuthi uNkulunkulu inkosi imbusise nenze uNkulunkulu anibusise nenze okuhle kwabenze okuhle kimi wonke amakhosi osho njalo umbuzo-ke uthi uma kunjalo nangu phela ukukhulisile umlungwane usukhulile manje usufuna manje nawe uvusa isibongo noma ufuna ukwakha umuzi uzowakha wakomalume wakho kwamalume wakho akekho bezokondla uyihle la ikhuluma indaba yakhe nje uyibhusimane leli la ihlanganela noma wakho lifaka izandla ephaketheni kwadabuka wena fanele ubuyele konye kolungu into efanele yenze isizukulwane samanje ufuna ukuthi phela sesikoleni la yini ubuhle ongabenza ibuphi ukubonga ubaba akasekho phela naye mhlawumbe akasekho uba umlungwane naye umuzi wakhe mhlawumbe akusekho ngane kodwa uyazi ukhuliswa uyena yini ongayenza enhle ushembe usibekele umfula ushembe usibekele umfula ngakhuliswa kamlungwane noma umlando wokuxoxa ngawuthemba nami yabona njengoba ungibona nje uyise wangikhaya wangiqoqa ubaba wakho mina ngakhuliswa lapha kaSibiya noma mina ngakhuliswa lapha kaSithendo angiboni ngoba khona ngikhuliswa ngifundisa ngaze ngamdala kodwa manje edabukisayo mntanami akusekho umuntu khona lapha ubhujiwe yini efanele uyenze ukuthumela ushembe Nkosi loya mndeni wakhulisa umama wami ngicela Nkosi ngale nkomo ulande wonke lo mndeni ufake ikhala ephefumulo mayibonge Nkosi ugeze Nkosi ababehamba bethatha Nkosi bathule umthakathi nomngoma nenyanga bahlambuluke ingane Nkosi ezaphuphuma ngoba wena wazi isithebe noma wazi isithebe okhona kwenziwe ngaso ingane zakhona uba bokhona ugabha uthando lwanyongo noma ubaba umkhulu wakho agabha uthando lwagogo waselunyongo omkhuliswa omdala kodwa wangayinaka zonke izinto efanele ilungiswa hambile emhlabeni ukuze umbonge yena ufanele yena ukutshela uNkulunkulu aqoqele leso sizukulwane esalini ngoba sakhulisa igazi lakho mayibonge Nkosi engazi ukuthi omunye umuntu angaba nazi ibongo ezifike zizedlulele kulezi ibongo lenda ngoba wakwenzela into enhle uma ufuna ukumbonga ngendlela ehlambulukile cela ushembe amthanda mfake ikhala emphefumulo amgeze asikho isibongo esingafuna ukuzogeza phela baswele ingane wena nje bakukhulisa bakubona uhlakaniphile wenza kahle le ngane yakhuliswa yithini awuyisasinaki banake phela ingane benza into enhle kuwo benza into enhle nyoko imbuzo yokuqala eyoqoqa isizukulwane leso osilezayo ushembe uyahamba asilande kufeyini abathwetshulwa abathunjwa abakhonkwa abathwala umdlalo wamanzi abalethe ikhala emphefumulo afika abathula ithika abageze esibili imbuzi uSamakhosi siyacela mbenqama siphume esigwini sabathakathi nezangoma nenyanga nabakhumbuli nawo wonke abantu abawenza into yomnyama sicela Nkosi uhlambele bona amen amen angibheke umama bezasekade esithathu uSamakhosi siphume esigwini sizala phansi kwemndeni la imindeni yayikhohlalele abanumzane bacuphumula bazama ukuphumuzisa ubefuna amashuli engane kokwenza imkhumiso yenkomo befuna ukuqeba nembuzi
siphuma phakathi komndeni njalo mina ngazi nawo wazi uthe ikhona leyo nto endulo behloniphile abanomzane endaweni kuthiwa bafuyile banako konke kanti abantu bahlonipheke ngokuthwala ngey'ngane zalapha ekhaya ngenxa nje umhobholo bafuna baba nenkomo ey'ningi ney'mbuzi ey'ningi ney'bayihlukene ezey'nkunzi ezey'thole yonke into kanti uthwele umuntu uthwele ngey'ngane zalapha ekhaya boshiwe namhlanje akuyeki indawo inyaka lithuna ninyakazi sicela inkosi lezongane uyiphethe udale kabusha uyihlambulule inkosi udala uthuze zabantu ezinye y'khulile zizakwazi okhokhokazi phezu kwethu esine inkosi lezo y'ngane inkosi sicela uyibelethise ngokusemthethweni ithola amalungelo okwabantu esihlanu inkosi socela intethelele abone emndenini babebulala abafana befuna ukungena amankosikazi babebulala abanababo befuna ukuhlala bodwa emendweni babe bangikhwama babe bangamasini bangamalobolo bayonke into ezithixo zasemhlabeni babulalana kwase kuthushuka lezi ey'qhamuke emaceleni zihlane imbuzi engibalile ushemba khulume ngazo lezi thushuka mu asisho ukuthi ziyimpoqo kodwa uma umndeni uyiveza zona landela phela ukhona abayilengisayo ukushembe labo abazenzakalisa bona abangena emndenini abayibulala endulo abantu babeyiphose emaweni ayiphose esilwaneni simndleko bethu umhlaba ungahluli usekhathele akasafuni lutho abamanje bayidlisa amaphilisi bafundile bayibulala isingisi baphuza amaphilisi yonke into bayijoba abasendulo babeyiphose emaweni benza yonke into bazenzakalisa ukuthi ushemba bangena ezulwini lomndeni abahlangani nomndeni iyafunana inkomo yabo bese bakhona labo bahamba emhlabeni bezilile abanye bahamba kuqala kunabayeni abayeni balandele kamuva ngesikhathi belandela abayeni bakhunyulwa ngale kwethuna kuthiwa phuma suka nosibani hlehla kancane embizeni emabhodweni uzilela indoda yakhe siyeza la indodana wethu awabesakhunyulwa ayisanakwa leyo nto sekhunyulwa laba abaphilayo bayizolo emhlabeni ngoba kwenziwe emhlabeni phela okwenziwe emhlabeni lokwenziwa ngale kwethuna okungenziwanga emhlabeni akwenziwa ngale kwethuna abasamkhumbuli lo hambe eqala umkhulu uzele phela njalo ugana amakhosikazi amathathu mamane lo hambe eqala ayisakhuluma indaba ukhunyulwa labo abaphilayo uyasala loya abangene embizeni azopheka ufake inzila yokuzilela umyeni wakhe sukulaka uyonisa emhlabeni bese bakhona lababona umende wabo ababengonondindwa ngale kwethuna bangena emndenini bese kwakhona laba abawondingini indoda ilana nenye indoda owesimama lana nomunye isimama angena emndenini amacala ayivumbukelelayo mayesevelile kini phela celani amandla kubo mabawaveza amacala celani niyinkomo kubo mayibonkosi bazomnika ngoba bazobothola engane isiyezwa basicisha ngoba kuba imqondo yethu idole ukubili ama uyihlalisa ukuthi ucabanga umfazi wesikhathi ingane useshiwe ku-23 loba sek-23 umfazi walo okuyindoda lutho uma ungena abafazi abathathu bakubuke bafuna ugepu ukuthi unyanga ezulu manilele bafike bafuna ugepu eziveni bathi uloku ucabanga abafazi thina hlele esikondeni sosizi babhoza phala ungamniki lutho abese ongenawo unkulunkulu abesenamba utshwala ungakujabuleli ungakujabula ukuthi ufuna ukwenza umuzi omuhle noma jiyothwele uyakwazi ukwenza umuzi omuhle into wena efanele uyikhalele ukwenza umuzi ohlambulukile mayibonkosi yona ebalulekile-ke umuzi ohlambulukile hhayi omuhle nabathwele bathwele social media niyabona abathwele abafana abancane bana yonke into uyadayizwa futhi uzwile utsheni lo uthi uma ufuna kunikeza usosobala uthi uma ufuna kunikeza doza ngizokunika kade khuluma namanje abanye bangena ogibeni kunenhlanga lomfowethu uma angenanga sazi besazositshela emhlungenini mayingenile uphethe intshiki fanele umthwala uthule wayesehamba kakhulu mhlawumbe nawe wahamba kakhulu asikho isiko masimasuswanga esimane siyisukele sidinga ukushashazela sesulwe unkulunkulu letha inkomo nembuzi emhlabeni ukuthetha amacala njalo mayibonkosi ingakho ushembe sakhela ikhala emphefumulo ngoba ugijima ekhaya yohlaba uchitha igazi phezu kweyimpi phezu kwemkhonto ecijile ekhaya uthi uyahlaba bone sekulimala wena yingakho ushembe labamuzana nazo inkomo siwathethela amacala ngoba mina uzoqala empandeni mayibonkosi
ngakho-ke siqapheleke angithi ushaye ngokuqoqela kubantu ebenze yonke le nto uqapheleke uma sowulele bese phambi kwabantu sisesangweni baveze iy'thombe iy'thunzi zamabhayisikobho begcwele isangweni sicela usingenise bathi sho bani ekhanda phefumulo abantu benza ushebe ematsheni sebeyiphumela umuntu uma yisesibhedlela eyiphumela yini ogulayo e-admithiwe eyiphumela abanjani labo balanda ushebe befela emva konyaka amakhulu ey'nkulungwane bese beqhamuka sebenzayo emva kwathi hayi sesihlele esangweni sicela usingenise baphume kanjani ngoba abantu bafundisa ukulunga la bafundisa iqiniso yiphi iqiniso abana sebenza namajombo ekhanda emphefumulo besisa qaphela khula khona abantu bayalanda bathenga siyela thina shembe sayidlela iy'thixo zethu masebebonsolanda njengoba phela umndeni sebeyathalaza abantu hayi fane singene qala bathi bebona abafowethu esukugqozisile umuzi qaphele banesibindi khalipha mabethi hayi sesesangweni kamnganti mpupho konke bahlele esangweni bathi bangenisa hayi kulungile ngizwile ntwakithi ushembe ngicela ungibuze bakhitsho bani ekhanda emphefumulo bakhitsho bani kozobala ngouwe ngicela kuwe manje shembe phela kufanele sifase ukhalo la siqine sibe nesibindi ngoba uzokhulula abantu bakini afuna umuntu oyiva mayibonga Nkosi yaxolisa ngicela ukuma la ngixolise kakhulu angeke ngisanikeza ngabeziko angisaneza mfundisi esocela ukuma nje la sibuyisele umsebenzi kaNkulunkulu ngesihlabelelo sama kuye uNovember sasiya emkhosini wokulungisela lo mkhosi bekade ukhona enyaweni siselungu nasiya unkosikazi eduka phethe isigobho ungabhukelele phansi bahamba balanda umshumayeli bamfonele ngathi hayi lungile ngiyabona mina ngisenayo sengaba nesibindi sengwenya noma umuntu ehamba emhlabeni sengahambela kakhulu enosane ngibona bahamba balanda umshumayeli wafika umshumayeli wathi ma eqala ethandayo wakhala lo nkosikazi wakhala idimoni wathi ukuthi asimlande lo
awukuthembele wathi haya sengifikile yini umphakathi uthi asizomlanda ubani wena na wathi ngumanzini umanzini wena haya wale asokhongo kodwa kuthiwa simlande lo sithumile usebenza ngalo muntu usebenza ngathi thina bakwamanzini mina ngabulawa ngabantu babe-4 bangicwiya bonke umzimba nginalo-2 bathi behambe beyongiphosa emanzini ngisebenza-ke ngalo muntu kodwa lo muntu ukhona la ekhaya komndeni wena kuthiwa-ke kasizomlanda hayi wani umshumayeli uNkulunkulu emkhulu bazalwane wagcina lo muntu wathi hayi mina ngangingumndeni kodwa la mndenini ngangiphethe ikhwama wathi ikhwama sami ngasibeka kanjani ba mbeka ubaba nomama ngambeka kanjani wathi umshumayeli mbeke phansi uma ungambeki ntesote mshembe akuphinde lesesobho wathi kulungileke kunoba ngethogweni sengiyakilahla lesi sikhwama azingathandululi ikhwama abazalana ilahle uma uthi asithandululi usho ukuthi asisebenze kakhulu nangu lo muntu engikhuluma ngaye nangu yawaphila ayonto yesela uma betholakele lo muntu isanenkomo mzobo amen iselele ezinye imbuzi imoto
imoto engabanga khona yokufika esifiseni. Ngiyabonga Mshumayela amazwi ami.